Akwatio kana musiaisia wa Mutongo TV na mwithukisia wa Mutongo FM umundi watinda nesa wathaitha nesa kwa alama vikia kanisa ni wachumwa matuko ni miongo ili na thanthatu mwai wa keli mwaka wa ngiri ili na miongo ili na itatu karibu ndeni wa kilungu cha kuombea siasa watulupika kila wachumwa etina wa mauvono twasela wanda kanini ede unit wa vikavo wesaidi atwalika kilungu ne cha kuombea siasa tukunikila maundu ala maendeno katika vandhi itu ya Kenya otondo kuona nikana ngaliko ya Silikalî na ngaliko ya Ûlei ne maendena kwikanisa ndeto Kûthimana Vinya tweva na atongoi wezere twathiana maundu asu undu motwa nthi itu ya Kenya na muthia wa maundu ala maende wo ni wiva nito ERASTUS kithuku wa NZOMO AENI mako ni mavikie no umote na mbovika seneta wa kaunti ya MAKUENI MAANZO enziani ni ukite indi angi meva studio nituambia ethia twende na tuyoselela vara tukwitha tuvikite na yutule na nikwisila ile itatu kenda imwe 5 namba ya utumani mukuve vatendevi ile itatu kenda imwe 5 namba ya utumani mukuve vatendevi na ndeni wa mitandao yitu tuambie na Twitter @mutongwe_tv @ERASTUS kithuku na hashtag ni Îkûmbî siasa ndeni wa Facebook ni Mutongo TV page yetu ya Mutongo TV page ya Mutongo FM na page ya kwa ERASTUS kithuku NZOMO enda like page ti otumani vo na indi ni ngwetha ndio soma o tuende na kilungu YouTube ni Mutongo TV Stock FM official otondo na watavia na indi tu live ndeni wa YouTube na ndeni wa Facebook wavika Facebook vikia na kushare wesaidi ando ingine mavikiwa ni unenania na moni no matonya kwitha mayete woni wo kana makulio yolo nanya witu wa muthenya wa umundi nitwosa simu ku namba cia simu cia ukione kwaku twambio kuna simu wethese wa Sewa TV kana radio yaku nikenda guceithia nitwaigwa na onesa yu Îkûmbî nitwavingwa tulikevo otondo twacia tuyumala tutena kindu musa kwa no nginya tumale twikite muvuko na indi atongwe timu vya muno na tikaribu sana na indi ndia mbolo cha Mutongo yomwe we na muomo no happy new year happy new year yeye bidingwe happy new year nondo yu mwaka wote yona na mwaka uzungi wathela indi tikaribu muno Îkûmbî ingi indi ndu imwe ni Îkûmbî ni karibu sana mheshimiwa iwa wimwe yani otondo watie mondo no tunasonga no tunakuona sindu ndava kuona karibu sana ngatuambie naku gede muzezi ave mundu utakwese akuona yambe nukwenda kumanya nuwe utwambie kwa masito nitawa John KISANGAU yingi nitawa mbaki ninai MCA Musakwe between 2017 to 2022 ward ya YATTA kwa VONZA iraji katika Kitui County nenda ukethia mwithukisia nondo ni matuko maingi ila tueleo bikaba twakuna debate kana ukikao cha muthembo na tumeano ni asa yini yambe mwaka huu kana kuma kuna kura kubikaba katika kisesa ki yes kwa uni asia ni mubea Mutongo TV nondwa kwa na we wailu twithe imwe umunthe na kwa mwithukisia ngimwe ni muthoche tuenda ni pamwe asante thank you ende karibu sana mheshimiwa mbake ni nese ingine mwesi anatwaye MCA na wingi ndongo ya ala nini bunge ni akitwie yes. Kwa miaka 5 na ende seneta wa kaunti ya MAKUENI MAANZO ni wathika watondo ni utabite ni kana ni ukite tunambia na ende ailika yakana mbonenga mwanya mutumia wiva wa hekima sana mutumia witha na wisdom wi olomuno na wisi Biblia karibu sana bwana FM watinda natinda neza ERASTUS aziaiza na edukizia MAITû ninya wenyu Fred MBATHA FM na mwiye ni mutaalamu otongo ĩNZOMO na no nyendo no gutabia kana kwina mbua kana sua ya ũteti na ũtongo na yu nito samano sutilike Îkûmbî la twila ba twaize nga ya bingwa mano ungiteka ethwa ba Îkûmbî na yu tutungo bya nundu akwithwa twakwatwa mano ngo akwithwa Îkûmbî na yu rondu azia tuilika tukoma bote na musakwa twapalika ande gwele tuma lokale tuyithwa na musakwa okatika undu ucio no so mana ngatunge o mheshimiwa KISANGAU o mubea nundu akwithwa ni muteti na ni mutongoi na utongoi wake ni wisikiwe
na itithirwe te imomisi muno ba Îkûmbî na yuko no ikieneza kumela Îkûmbî bata wayo no kuneno na kamba MAITû utatongo na nundu eno tuika mwingi wa tongo ine tweseka na twinake twele utapio kamba sindu imatethia yuko une twalika na tutembe imwe na ni kwade tuyumaluka etukuma lokona kendo imwe athoche ni mubea ni muvya muno bana FM karibu tena mwanya no vingukie otondo twasi atwekiwa yetu kwa mana bano ainde ni twakwa mana Seneta ni kwati watinda ya saa Seneta County 017 karibu sana ni muvya muno musyaisia na mwedukisia kiwa nikijo munde na utapishakana kuba MAKUENI kweza kufika kwa baanze ya dependo ya mwingi muno kuviruka tanandu kwa pole ndo osala yangu panini nange ni kwatia kombo monde vya musakwa ona kwa nithito nazio aindi niguo tuyumala hatu ya thi wisaithia no ndukirelo cha kilungu ni twimina masasu ele batu anenania wisaithia musesia nake ni wosa kindu na ituva ni twosa kindu kumakola kunende nondo abatu ithatu inenania maundu meko ni uteti na maendeleo tumanye ndi tundu yende nayu musesia yu ki ulukwa kwisaithia ona kuniwete woni waku ni womya woni ni wa ete ikulio kwa atongo anatwina muvano tukatethia ni cia kuthiana ni ile itatu kenda imwe tano namba ya utumani mukuvi vatendevi and then wa mitandao Facebook na kwa ni Mutongo TV page yetu ya Mutongo TV tu live wapikavo ikiana ku share and then wa page ya Mutongo FM na page ya kwa ERASTUS kithuku wa NZOMO na then wa Mutongo TV Stock FM official isuni YouTube na tu live then wa YouTube and then wa namba cia simu no siva akione kwa ku osa namba esu no nenga mwanya wako na simu itina wandateka ta miongo itatu with Siasa TV na radio nikando sethi ni twigwana na imwe kwa imwe Seneta ni nambe ya kuelesia maundu ala methiwe chumani ke maundu ala maketikete maundu ala maende bandi tu ya Kenya na imwe kwa imwe enda tuambe kwambia na yukulio mosese mwingi asese ingi methi to bayikulia mekulia yomudi la yevo kwa oyu ndi itu ya Kenya kwa kweli ni ailite kana atongo imaitu ni maile kwamba kulo ni maundu ala maende maundu ma kutwa isembomba Silikalî nayo maundu ma kutusunge angale kweno ya Ûlei nondo kionekana ta Kûthimana Vinya katikati wa Silikalî na Ûlei na aine aingi emethi tumayikulia makulu ya makakulia iyo ndi itu ya Kenya no yamba kuvika bandu keseithia ni kwatulia na maundu ni maende ya nondo oitu onena angalama ya mikalile iyo lumo no mwene ndi ni mubiniye alafu ayongelwa maundu angi ni ateti Seneta MAANZO tuyambie wa watati ni mweseni kutabia ene ndi bala bapiketwe na chuni choma kwete na katiba ka Kenya ka 2010 niketikilete alukumbana na kunene amathina mo kufikia ukathe ni mamanya undu mekutwaisia maisha mo na wangasisia methode na betie uno ni deputy president ya Silikalî la hivyo ni kambuni na ndandu share ikunekando wisinesa kikana Silikalî itwa ya ugani koti ulaithio ndeto ibawa wa mukate wa mutu no wa mauta kindu chonde wa kiangali mauta ni wa iba koti na mbesa sisio ndani sei kola na bwa na yuka kutwa isi ande ko munene lesu yusu ni uneno ne kambuni no yani utuma withia nomba ka kambuni sungiwe na nomba kama nengwe ni mama yetu tina mthandhiana makenda maveisi ngalama ya maisha itisi Kenya ni kovete muno na nitusikana maisha la me Kenya me yulangu kuyala me Tanzania kuyala me Uganda ona balandi yonde yena madina ama Kenya me yulangu nundu thina munene wa Kenya mbesa icio ndeto kola ni seta court Kenya mbesa mbingi muno ikasubiwa ni Silikalî ni kuelewa kile kweti wono tho wa sindu wa thea lakini kila kibo yu kambuni mashia dala nene ala nandu mabaya kimani na langi niba mabaya mwandani na wasiato gwa magani ta Silikalî no mwingi na nimana ta gwa Silikalî nandu ingi kusobya lakini wasiama waziri ala maingi na ministry la simbesa mbinge kana ile ikwate ya theni siangali kuishu ando alangi matoka onengwa okitu nini na kundu ni kwa imbanje twasobya sioka ikathi malelo makatemwe na contract manenganwe yuko ndo mundu kwenda kweka nesa ya Kenya monthe na wethe anasomba sila sikuya nundu thina munene wa Kenya
ni corruption we president Uhuru watene haya sia kana billions sia besa sia Kenya sia kila mwana kusila corruption adoko mine ma serikali ana biashara na ndola mapena enende bamina kompanya kotu ko inde katwa iwanesa wono ngalama ya thea na bandu batinda tukayeta kuembua twaleta mbua ya uwa nundu te masilanga te mause manene mono silanga thoke damu aleta ndo hatha lile tukwenda yuko kiando ke uwa manithia miunda the Gradai Force Dam usini wa bana baatu bakene na Tharaka kuba silanga ngene mono aleta so kubeka twa kibungi tha northeastern katwa kiwo ukamba weulu twakene leta ndo ukitwiche theo MAKUENI woka konza yeta kibwe masako ne langi twa kajato no zebe na kamba inge muno matwe buna ithaka isi cionthe nito na kuwe mameunda ikanithwa yuke akatukweta unithia meunda kwi mundu ndo nanza ku ya Israeli kwi mundu ukoma haye na ona corona thikwo etethelo atali megala mabigeta Israel ikalwele nene la agiwe King Solomon ikala ona ni kwa yabo andu maya kuka ndola mwendia na mona andu umilela bana andu maya nda makaibe mbesa makone ndesu ko utali no tusobya naza ndo tena nyamu ba tena patike ndu tena nacho lakini ukora na corruption nicho kendo kilake nene na kufikia no munde president Ruto nda eleza mpango wake wako ukitana na ulusa nini mau akamba mondala mamutethe ise kwetia kula makajeta ko ugonde no watu abo bisi utungo uthio ukwo uteza ya kaindo kala we ati ne kadenguwe mundu ungi ni ona nomination yumwe kiyambu ekaeto kamba nomination mundu nominated national assembly county assembly yani na kamba meobo na tunamba bika mheshimiwa hapana pandu tunamba bika bau ne kundo ne dibalave mheshimiwa Kisangau vaya ni sawa ngatokazimia wa medukisha nimekwasi melunga serikali ngalama ya mekale ni ambatie katikati wa maondo mengi la tuonene indi kwe alama okulia no nginya ukaleko wazimia ukatoa hisia mbombano kilevi ndani kenda serikali edukisha no edukisha mbombano isia azimio si ufaigwa Kenya yonde menene wa maondo twase manene umbanoni uno wa Kitale umbano wa Kamukunji edukisha ni tamaondo amo la maoneno no nginya ni ati ni wakana kana mbomba no ithika twaigwa ne kenda serikali hiyo muthana Ruto watangaziwe unizwe kita bomba no muno meru na balazi ya wambo ya siasa nene muno pate muthana wa mano ubita President William Ruto atakwetia kula ona bayotho kumionde ni campaign ya 2027 yende nakondo una kama mheshimiwa Raila na Kalonzo baito bae kala makomete makala makomete metwa hivyo tataka mwezo withi ona ni mondile ko kama mathiuka bayu paimondo no mabata maithiuka kama kulie ngalama yana thithe nundu no serikali kale usukuma kila mundu onthe akalika serikali na kwiduka timacha makemo na ithio ndote haja buti serikali ninzio ona gira jawa mino liko ayumbe ame odika mundu athisa tausia nyocha na ngoto pesa tu yanona haja wandika serikali na gatana kulia ndo alama munthibia kana no iko kanda wamina uliko baige ndogeza kwa kwako bagira zikulio ndogewa yange tusiyuko ndani sasa we ngoja ila miaka 5 ithala na mwene nthi meteleta yuko ndo ona ke we thikisa kila bandu ona ila mboya inekea wa sinayo cia kisiasa ko ndo nundu ni siasa yende no mpaka ona mo makekala masiaitwe neza makulitwe makulio nazuni wa munene wa mbunge kusia kana serikali ni thungumie na nazuni wa munene wa opposition ni serikali la yeteleta nundu kale ya kwiko maitwa wandu makayete President Ruto akaza mina miaka yake otoko kaingiri ngathi tika kunwa yenge na ukulilia ati uzumbe katwa wauma baki imani uithi mwandani utuma mwandani hicho kakimani ngina ila Yesu koka kuimba ingi ikasumbe kama noma na mbona kukaza kusumbe kamba ingi na tukaza na juu ndu nikalanze na mheshimiwa Kalonzo na Raila andu maikazisye pa kime kwa na Raila na Kalonzo maikona ni mesi nesa ni maelita kutia mombania kwa tusaurura tukite kweza kosa kula mai
mala kwe kala mapangi thiti andu no kweli wala kala nene tu dino idela ileke ngina ileke mavende monda wewe matevu asante ningosi wa wazo kama ba metanuka mavende kwembiti Mheshimiwa Kisangau karibu ototo ni na kulia mheshimiwa Maanzo ene ndingi dema kuikulia no nginya tukekala mudini ya uteti Maanzo ise kana ambia na kwazi ateti uyawoni uko no uteti na yu mudila yevo kwao yu na maondo alange tuyevo alange tuyesemevo makinyete mwenende ono mwenende ni mukinyende mingalama ya mekalele iyolo dizikana wezi na nejua ni wezi ona enende mangale kwa yakwagu kuya ona atwa we MCA neze ne wewe itemena kiyo kana ngalama ya mekalele iyolo naitu tweke wa mudini nge ya nita siasa webukezia zimio meazia ni public baraza sia kulonga serikali Mheshimiwa Kisangau ERASTUS kila kiende ni cha kawaida nondo kada nolilikana Raila 1997 ni waungamie na asindwa lea na kuno kiyo endesi 2007 moka asinda na Kibaki asindwa akona maandamano abakwati anyusu mukate la coalition government 2013 azinana na Uhuru Kenyatta na Ruto asindwa ba mukate akona maandamano maya melokati na akili 2017 azindwa ingi akona maandamano sindu hizo onde twene eka na yatwe kandisheke akwara ila kilo kuika nikela wika haikindu imbya nyindineza ona kindu new na Raila ekau na niwo kwetaika kindu kila nyende kuona kina thina ni kwitha maandamano make ndio kwa ndu amwe nimekuwa na tabena thina lakini nye kwa nezisia ngona Raila kwetwa kutethesia pia serikali kuomba ni ushuru nondo zilo kuona Raila nda umakitale na group nene mono group ezio ndene ikita maguta ngale uzuno ushuru kwa serikali ya Kenya kwanza mundu no tia ine muthuku muno peo maundu kunoketha no utethesi na kwina thina wa mbesa na thina no tithe na imbia serikali no William Ruto musumbe alikile ni miitha ndatu oyu kuma ambia kurani government na serikali irane wa na cha president na mheshimiwa Maanzo ni okutapia ila wana budget ya betukithwa ya national kanona ya county pesa ile si the asisi ya kuweka miradi fulani na ile italia kweku tasia CDF no mpaka ithika katika constituency isu ni tia lazima lakini pesa iti ya lapa ya ila yusi ukao kuna miradi ta twake damu ila mheshimiwa wao yata ta Konza City ila flagship projects na pe project ingi si kawanundu kwa president kisio ni fulani tela president you know kitui mheshimiwa governor Malombe nona motabizi bwa mwa andu make mena thina waki ano kwenda ba mazinga damu peki we intake ingi that is just an example na president sio nda mzunge ila Malombe ono kiengi ba governor ono kiengi ba sioke mau baibi ungu wa miradi ya affordable housing president ya sungi ya governor Malombe na nenga neba kwa pronounce kana neba kuma 300 million katika national government ithi si atethesio nduiba ndusu awakete ya governor ndaibo baithe ya pembeza isu munde kwa une benda kwatewa pia lakini maandamano mara ila nye ndiko na mena problem no ERASTUS mundu no kuna maandamano ano nundu ndiaona sio mo kuneta maandamano na ale akwinuka mina akuna maandamano kitale omunde wana muthia wa mbombano ino ni wiba muthia wa mbombano ino na ndu kwinuka nisiene ndi andu ino andu kwetie ndino kwinuka kwako pa yo ndungi wizaona na ndadenganite mithenya 10 after mithenya 10 ukweto atala
akwe totala metene kumiethele na ukithe abayo ndukwika na Raila ake kwa kwinuka. Okay. Asante. Nengo tu nene bukwa mithenya muno na nengwenda kwosa woni wa manzo pia yulo wa mithenya esu ndi tutana mbo fika bubwa na FM karibu twiva uyu mwana ni usu wa maundu ala maende yu mudi ya ndi undu ile wa teto sisia no kuona maundu ala maende no kuneka no ni maingi na ngelekanya sina nenga ndisio kelela ya undu mwene ndi kubinyewe alafu ateti na momo ndangi ala maende no serikali kana upande wa Ûlei wa nena serikali ne kwetu watungeja serikali ya nena kindu ngale kwa Ûlei nayo yotungeja twesongo bagendi yundu mwe kila kiende yani tichene taene ndi undu ningi ndete yo ba Kenya undu mwe ula waguo ni kana batengwe ngalama ya mekalile yothi ulu na bezi ndu cieke bathukanio ila cia ila kusiwa ni utongo yula yotha utongo ecie nthi ila mailite kusisia nundu wasisia okwangelekanio wasisia kindu cha kawaida ota maliwela maile kuiwa wasisia undu wa skulu ciele kwitho ciendeye izu ni sindu ciitha ciciaitie ene nthi ingi na monango wasisia sindu ciendete cio ile tu ni sindu cikwenda utangelwa nundu ota serikali ni ailo manakana ni cio thini ene nthi na ni wia wa serikali kutangela sindu izu okwanzia makanenge ona kau nipe kutwika kana twena binde kubi kuma serikali la yebo yalika ni wezi kindu kimwe kila jatumie ene nthi masakuwa musumbe na kituma masakuwa musumbe musumbe ni maziaje makazi ai musumbe kwa ndo kututabia ona ketha kuketha kutembua akasisi ndo titonda kwitha tena leo kwa nundu musumbe ukumatabia na nundu akiuma thiki ya kiloko matabia ona kethwa Ukraine kukethwa kwina thina akazizia undu titonda kwata leo na mathiki ya kiloko matabia na juni cho na iki nicho mana iki na mamo sakwa na munondu batoneka muzumbe no wailo cia gethe ya okay alika ni kwatia naisie we munonde kwenda kuthinka liko ya kuolangalama kwanzia ya kunengane utethio katika consumption enda kuolangalama katika kunengane utethio katika production and short term inaenda short term lakini bado nusio otongo yula uendeye ugethia no twa manna pe sindu ithina cia ene nthi cia binde kubi muno na ona muno nijo gituma tu tizie sindu cio katika iwango itatu pe sindu cia binde kubi muno ona ingi cia binde akati nengi cia binde yaza pe mwejime omwe ne yu na icie ketha batonde katwelo manda kila kina ba India Victoria na India Ocean yuru kweka najo na ni utabi tukona mundu ucita wina akili nthuku kwa olote sene muyumbe wa kilombonge cha kangundo ya ni moli tukona mutongo ucita wina akili nthuku yukindu yukikozwo talo kindu kizio che binda yaza ni utabi etambia ya mbete kuzio kucha Mombasa tika bija ba hamari yakande na kija cha Kisumu tikusanja tibi cha Eldoret ya gele tiumya mariakane tiere bavoi ya kadatu tiumya voi tiere mutitwandi na yakana wijona wote na yakata na mazaku na ya thandaru ilobi na kiugi ikomana na gikingi no yithi achuito na kwazi kindu cha miaka 50 nundu munango ni utabia otwa sisia ngewa ya bohos na ngewa ya mbusi nito no lea kwezo tunengo sunge olati kwenda wa ila ulote thyo kuwa musumbia ya sio tono nenga ngaliko ya production nundu yukangelekanio no tikiliti na etha nundu nizinu utembea sehemu mbingi na onde na tongo na ni matembea sehemu zio wathi no ithia kabisa kwikundu kutineza kuwa mbwele ya kawaida ya ngeire newa na yu ona twiketi enda kukwate ya guoko kusia igesindu production na agriculture tukanengane fertilizer tina wesa nundu pe kindu kiteneza kwikwa kiuki unengane wa fertilizer imbua ndi na ubwe tikabanda itu endo manda kindu ke binda yaza na kundu wo nicho wona kila kiende ye ba Kenya ni kindu kikala kiende nundu ona ukasisi America yute oba wigaloge wa ozindu siwetwa ila Trump weka na mbide ni akibelane yu nundu utongoi ni wanya wa mali kile binda
andu mekala makuzanisie mali aye waelewa za shilingi 5 ndio za 5 nenda za 10 na yu kuzanisio suwa mali niwe weta wa siasa na niwe wetha wende pakubekele binda na nijo kuona muzumbi la wikibelane aineno na inena neongele kweno enge ya azimio ineno ndo yonge nundu onthe ni menda withie ni mekala maikusanisia mali undu batoneka na nijo kuona muzumbi pe okendo kweta kusukumia na munango munenonete kethe batoneka athenda kianie nundu nikitona kupiga bandu kethe enda kendo munengo mugo munini nukuona kwete athenda muno kwazia kethe ne batoneka ni baile kwikewa ubisi wa mutongo iwolei you kendu chu ni wikide za kwa kama nai you maomba nono kuona tima zio muno na ona kutwika ne matona kulea kumumya kibilani kwanzia maka nengi lakini nimeo mupingiza na mayo munenga mugo katika utongo iwake na kondu wo ni jo kuona kethe ne batoneka na mboyela yake nene na musize muno nukwenda kethe batoneka pageke obisi wa mutongo ni kana mo ateane ono wogena nake mwezo wake kwanake je mwezo wake kuliwa kulia mwezo wa mwateane one mwa muzumbe mwezo wake wa mwateane okethe batoneka ni kwithiwa ubisi uya wa munene wa Ûlei na kikundi kija azimio kethe batoneka kili kabu na kwanana undu kwizilia akili ne kwake kikundi kija likaba kiketha jane wa banini na kitheka umuthini ateo uwo ketha ne batoneka ene nthi ni maile kunewa bureki nundu ene nthi kila choma ne kane kukuna kula na imanekyo na ene nthi makunie kula na yu atongo imati wa wiola wo ba matongo esiende na maete ene nthi kila menda ketha ne batoneka yu mwene nthi ni saa yake sia kunewa kila wailete kunewa na nthi thinewa man na ketha batoneka ona ti makoza nuizi zangi tikita ona miongo myumo ЮTETI tiba mheshimiwa Mbage ona ketha no unabitie na UDA na igomana na mheshimiwa MAANZO na tongo yonthe matongo esi akamba na ЮTETI ati tinena neza yu andumoka akwikia kibathukanio mayoneka maini na kuya kamera ni ukethia munu kwazia hii nganye ti witu lakini uwo andu asu onthe atongo yazu matongo esienthi na kundu wo uketha ne batoneka atongo yasu mailo thengianio barua makazi ati olondu wisa yemo makazi kwaeka kwatuke tineni tuulani ati yonthe no thiendete thiendete nesa nundu ketha ne batoneka une mheshimiwa SENETA ukwasia kwino thacio wa ene nthi kumbana ateo ketha ne batoneka ene nthi ni maila kunewa wikwati nundu nienda ukutabia kindu kila kinene ene nthi matena cho nundu nyingi tio nene na anamo utabia neza kuyanangala wale ibigeti cia mekalele wikwati wo winthe na ketha ni batoneka kali kweno na ngale kweno sithengeane bandu bamwe sikanena kindu kimwe angalau sikanenga mu Kenya wikwati webinde ukete asante mu byamuno bana FM mheshimiwa MAANZO pe kindu kiki ile tukiwetwa muno mbombanoni sia azimio sia kana saba siasa obingwa nginyo monde na saba ibungwe na yake president William Ruto ainena anane ni launch muradi kwa dogo kundwe abigana kwa saba ziva zobingwa saba zibingwe iwe na Raila alikwenge mwe ketha niweze nese wasindie kwanzela ya huo nikiulia saba sibungwa MAANZO nikikuona wesile nikiunena ni uno ukiebe ndani no na wethe wikinye muno katikati wa ngaleko cionthe ngaleko ya serikali na ngaleko ino ingi ya Ûlei akanasi okela ndu ande weta usindani ulona ibona mukale muno na no zikala kene kikie ne kana andu make mana leile mundu weta Raila Odinga na maleo mukunia kura nakine kunu kwinge muno kwa kunia Raila Odinga kura na paina we kwatio munene muno kotini na kwa woni wako koti yake ya siasa nondo yengine wesu ndo kwa ndie koti ni anolange madhani madhiwe kwa muzumbe na ke Raila Odinga le akuungama siatuka ni siokewe
Kwa wewe thia andu ma Kenya na ngalama ya Kenya ni alikanene muno. Kuno yenu negwa invitation cia endo ikura ni cio cioke. Chibukati ambe kwenuka. Na ito tale ndata na siasa ndani kwa nje kibukati tamu ngetia tena. Kila kinege kia ndo nyina yeka katika petition. Na wewe kana serikali ya Uhuru ya sababu yetu ni Ruto. Naona imwana serikali sio miaka 5 ya mbaya kuna wewe mwingi mno. Apanda sindu binge. Huo na ringathi ya kwenda kwebanda. With the on tenda na detenda 2032 watu zimbe kachapina. Na wa sisa yu kundu kwinge yu ndo kura inako niwe. Mnatekele tu akia makosa ama. Azimio ya lidendo yato ye ancient kila bantu. Undwa aidhiwa. Ancient wa aidhi na mwana. Na wasisya kule sio nako niwe ya nene ukethia indi ya kanita katika ukuniwa kura hii. Na kega Ruto ana ibinozu asya wewo. Kwikula sya kuniwe sio sumbe inatangasiwe. Sia Mombasa, sia Kakamega, sia Vahagi tui Ruro sia kwa Kachaliba. Atali tendo sia Kachaliba na mbige sia hizo sio ndai no sio no ndumasi bio. Kumaanisha kweli enda yuke Ruto niwe wenya binozu ale tendo no si bila hizo sio nda. Na endo na yumbe inge ukethe ande na haja ya kuwa yumbe. Nundo la yu America sai Joe Biden. Ino sikura sia America sio sumbe na sia MP kuna wewe ndaima. Yule ikuniwe sia congressman kana ma MP yule boys na ma senator. Joe Biden Republican. Mama na mbunge inge kwe musumbe. Na yayo meze bailu ndanambia kuwandu na kenda ndeze serikali. Nundu undu aileta kwetho katika andu alames corruption nikindu kithukuja kwa vandu tacho chagu na yu mesha nda na wethe lakini wethe na maseneta maingi yuna ito azimio ni yana ina ma MP maingi kulingana na ndo maneta jaikula palama na swete ndo na swete makotine Raila na Kalonzo twambie na mutuse nangi ingi pio na alama na kuno thisa ni la mundu gwetwa roba timu icio yonthe yaikwa Raila lakini yu ilama na wakia kula cia thala na ingi cia tukiganisio mbinga ingi makilanilia metwa mathoa na mathi wethe ayu icia nizia lakini ndwe na uwo wa kopo ya nange kashimani ne umia nange nezi ndo mahoagela mu na wangilia na ngenda ndio kwete ayumbe ba ugendo kususuwe opo ana ni kwete amo yuko wasisia paune bobe na matatizo enda Ruto no kweka Kenya neza tondo kibaki wege kibaki asumbe ko silingi yambatie mara moja nandu meju mnyamba kaumye koti mathi kugia laini maumye koti nundu imese koti wono likabandu basona nimehupukuma president kibaki athukuma lakini yupa dimine ana kana numaloke ewanga FM yupa ngalaka nyamoni niweze pala kala njidi mapakane tena zaluo to ituo sia kula siebu na ituo izumani zetu ayatete kotine na kituo kimwe stream yaina kuna 170 na Raila Odinga kunewa 61 na William Ruto kunewa 109 ikatika service ukula sia na yuzu ni less high ground ona madhangu mama mapendwe wobu lakini nataka ya mwisho Raila Odinga aina 1 William Ruto aina 169 total 17 na zuja tungilelwa ngilina unu nabetie kotine na amuye President Ruto abwa mwana woye we mutiani wa 8 adi Alliance Boys oye wawa form 4 adi University of Nairobi adi usoma medicine oye wawa university adwika surgeon na yungale kambanga na ndo moga me umutwe me wanda kitale thenza mundu ujongo metuke muno yue kowe ko ya mutiani mundu kuendezia serikali yunda endeje serikali mundu kibaki waendeje asante nundu kula ina izia kuya ndo yakaka jitwe
kotete mukazi ya monoko na ambao bika ukazi na ndimina na ko kote obuku maene ndi atana na tekwa na kote gumya corruption ya magumya corruption imyaka ile tera ko be mukenya ukwenda kwenda kumona na ngadi wake mazobitia kambuni niko tonde ya Kenya ko kambuni na va president ukwaje kana wase mbingwe kila kindu cha iki bingwe paisa basya bingwa kino monde yibingwa wala isi unolikana 2017 ndo twaende binda pakiti tenda bena elaitwa poto azindula zipoto mbingi zasyo ni mbue ndo bajaje manake ya siasa maja ni hotel hata tengera ila nengetwa 1 na lolama mkuni yekula meobo na ina nengetwa 1 na konge kongelelwa hii yani wakaolwa anonge kongelelwa is difference yakula mbingi mno okay ni mugeni ya tungelelwa 4000 times yue onoka boya malameno yaje kunimira ko inegikie na guwe kingeina tunaweza mbula na hizi kuzia kuya na guwe ya Mungu Bwana Yesu tulifanya miujiza mazoma madhayo ndio kuya hii maazia onatwaita hando nezito yako teka bosi hando nezito yako teka mirako kula zingi bana nezito yako lakini mwe yakamea enda indi mweze ndo mtaeka kwenda kwanza kuti kila mundu azia mwe ukono zumbe wetu azinema azima madhayo ekomia monza Mongwele nemwe na kasome wewe ndike la mundu wazia mwe uona mama Biblia na makwenda kumbanga akana namo na yende nejo kitumiki lungu kichekiwe wachumwa pesa hivi ya maandiko ni bautem aba na Biblia tie wangomia yevende ai na Biblia yeva kwanza lakini Biblia ndilela waje ndo kabuku ka ulela olungu ananika buku no ka Biblia kanika mheshimiwa mondoi Kisangau mbaki twiba kwa saba unena nyo asaba yowedie thina muno baka mwene ndezo kunendi saba inozio na mwe to saba esa na mwe amuthembo mwo na yo yebingu no yebingu kana yitwikani abingu iwe wona niki ngaleko ya upinzani kusukumia saba isu cia IBC ivunguwe noni Raila atoma balua wa company wa Smartmatic and then wa mutandao wake ola wa maiti kana moma yesa ikata maizo bingwa saba nondo ni queen fridge some rights sure na kinga lekwengi president no kwaza saba ini sia bingwa ini saba yewe ko bingwa mheshimiwa mbaki ERASTUS kura twakunia atwa kuna kura sie metala talamba kapala president duka ako declare at the polling station yoyote kura sia kuniwa bo katika polling station yesu sia talwa kila agent no asaine kana inone sio kura sia chao sia William Ruto na inone sio kura sia Raila na sio katika constituency tallying center sio kama ubeila form 34B ile generate wa katika that constituency tallying center kwangeleka ne yuta kitwiruro tallying center yitu ne seko paune po results yo ndezi ya kitwiruro sia presidency sia nini choki na siongela ndo bubu kila polling station na nenda kutavya kendo kimwa ERASTUS katika polling station ila kimskit yepau ila maamina kusio via that form 34 waamina kumeupload ndo ambako upload kendo kenge katika that kims ya mino ni transmit you no amina na that polling station na ERASTUS sainge logo wando majazi kula sio iwe mendo to keep mbese yani menda tete ya kwata ni akili kileko nondo siaba kwitu sitalo ERASTUS naibo sia tallying center siketwe naibo na sikia uploadwa naibo na twa nengwe copy imwe ya form 34 B ile saineto ni kila agent azimie no kuona ndiye ina agent bau thank God Kalonzo amshoka mheshimiwa aina agent ya lama waipa ni mama sainecha form 34B ya constituency ya Kitwiruro tawaipa kwao kindu chu cha sainewe na kila mundu ana copy na hito twaete katika bomas twaete chief agent wetu
ola ni CS yu Kindiki wathi kwa Azimio withia makuio the same document matwa oku ila makwazi kura ino ni cio iwe kura ino cio yitwa pasio na ngula cie kulio imwe ERASTUS ila kwa twikie Azimio ni alea usakwani uno na batwika ni meuthi kotini then ulilikana maendie kotini mena maloli makuite evidence makuite makoton makoton yani ndi maichao kiuke kinenganwa no esi utwa case kotini wina evidence nikana wasie tuyasia nituze iwe kura ni Kenya kwanza nundu wa 1 2 3 and 4 na mui present case yenu ba pau katika court Supreme Court nikana koti ni asie kana ba kwa kweli nitikiata nituze iwe kura lakini ino ni Azimio ikwaje nituze iwe kura na yathi kotini inenga ne bathi okay makoto ni ukithe abai kindu kindi anenda kurebe kindu kingi ERASTUS Raila malala wase ni muyito kura ni malamana ata na tano yu malata 97 202 207 2013 2017 na 2022 mala atano aya eka kuja wakura yani onaketha niwe uje wae oindu ida wa manyondo kuja wano akukoja I mean no uwe malata ukethe ndwa izo mana solution ya mundu ojao ungia no yo ukebanga next aya wa ukilangwa azia ni mzee unoi wimina mzee uno ndimina ERASTUS mzee uno ekio banga kuno ziando mande na beamo akwatie mateka pyu wethe amo mezi we niwe ngaiwo especially ala makwo na no tose mwana waitu Kalonzo amuzyo kana ukwatie yu nundu niwe zineza ki ndekwenda omukwata kwoko ba embe ane tungia wabi na ndeti mubya muno governor ni ukene niwe ne muse uno sindula wende zinde izo support Kalonzo na niwe humility wakazia ethiande mu support ethia weka lakini tuilie ba nyenza ngano ndo kwa seneta mheshimiwa atwite muse uno atwika nde support Kalonzo maibandu methi nake nililikana mono tuilio ba ndatuthamite watu ekala ambe atwithi na muse uno ya mo support chao Kalonzo ona muse eka kindu chaki chuwe kanye ndakize chao atumia no mo kama ineto Azimio hii yina no ne male ile zilikale me azia mayeze musumbe no zengiye mono kanono MP wakwa na bunne kizione chake na be na facility bingu yo kunena mono pyo ne zilikale hospitali level 5 na president yayo ko bingu agendo chuchu ma MP akugeza ndakinabu ndo agwetha meitwe usitiwe president ina ndo me ameka kuota lakini governor ndeivo meka kuota governor ndeivo lakini bai muyumbe ola wakizio wailete ku kabubu ne kana ako kaketizia enende alama thiukite kizio chuchu nafasi ya kulika makaite waba makaite waba andu bune baetiwe kibu kingi muno pyu ako ka negotiate na Silikalî akekioti andu maitu makanyonyo manywa kibu azindu ingi mbingi muno lakini kwazi you aitu recognize Silikalî isi ni ndoto aya imuvya muno bana FM nienda kwa kunikenda nisioke kula we mwene ndi na kiwese twiwa woni wake twivukwa sawa bwana FM nikikuona unena niono withiwe wi muvi muno na wesa ithia president no kuonenea na Raila no kuonenea na tuke tulike baila mithenya 14 inanenga nio nenga ya Azimio na ni kwati batielie 10 omonde yu nibetha batielie kenda atimata msisi na nenga ni ngaleko ya Ûlei na maondo asuma saba nondo ondo omwe ni saba hivi nguwe ngalama ya mekalele katika tu maondo angi ala Azimio mekwendekethia wona nikiunena nyosu wa saba muno umilile bindani no sukumito kithemba kiu na itina wa mithenyesu yathela nicho kuona gitonya kuoneka nondo tu ya no tutabasia oni wa uteti ukotabika na kwesu ai kana kwembua ino eketha ye mbua hii kana eketha Yesu ai kana eketha yicha FM ngomezi abaini Sipitali na giwe ni uhuru wa Kenyatta rutu alete
yuko na ko the last 100 pai kindo na kimwe ruto na ringa mai eta kutuwa ku maita mbesa cia Kenya na mathineti ando patingwa kindo na kimwe umekita zindu cio thina cia seti we kibaki shoka ndegwa ni Kenyatta yuko ndo ba hizi vitali ne bingwa ni horo akitete ko sila bugwa keke akamba ne kiwujuju kwa jakeke iwebu mali den baba bango kabambe wa unenga enende nijo malombe naye unondo kiwuni involved with the was amwanyo kuba hizi vitali ne yakwa ni horo na ne ruto na ruto anathenizia horo muno myaka 5 atendo zumbe na niwezia kwanza javina FM yue undumwe nienda gute bizindu itatu kindu cha mbei serikali ya Kibaki ya ngilile na ile pe kindu kimwe yekie na yu ya funde cia ateti kuweta kindu methena yambe pe kindu ya wetie na ya funde cia ateti kuweta kindu kita wa methena yambe yana methena yambe yana na ni kwatia ibinda de ungilile na ile twakuna kula mwai wa 12 aha yes na be kindu kimwe pe kibathukani cha serikali icio ya Kibaki na mautongo yala maingi tuonete nundu be kindu kimwe serikali thika na ketha ne batoneka utongo wa musumbi ula wibo ni mailo mutapia ketha ne batoneka manthe kasamu kamwe within ni wona ni atokwete quick ithe nutono likana neza serikali ya Kibaki yaicie kisomo kila kithea wakikuo kwambia mwaka usu ukite kiketha kijamana na ni utabia neza ila kule ya kunwa mwai wa 12 na serikali isu yalika mwai wambe unduzu ni mai mambetie na mituki tuona andu akumeta wa pepe mutumia waipo twambonie binda ziu wai mukuo muno na miaka close to 80 aendete school niki nundu ni maisie kisomo yu tiela kenaye na ngalama yuko userikali isu ethia o mituki ni theke ya mwiki yo ene pala be nende na nipo ketha ne batoneka utongo ilo twinaguo nukwenda mutaimuzi yo kumea hii no musisi kaindo sisi kaindo kamwe sisi yo kazamuka katika lot ndo nawe tie tizi kanete tona kuika of course bezi ndo zitekwa immediately lakini be inge sikwenda nutono sisi okendo nundu itengemeana strategy nundu enende ukazi kwa tizi kazamuka hai ndi matabize bala lakini makamanda no kamine ngigivanga audio nomugule bamunanga dajao tulia ndea ndi matabize ba lakini makeka londe o makasisia mayewa nundu mona makasia yutienda enende mambe yo twiki akili nita andu matona kuikika nundu ona wane na munango o andu ala mana ina wekwa na serikali kwesitwa ya hasla nuguo maikwea wekwa ti wo ona palona yana yulwa yana yuti yana yulwa yana ni wo legere banini niki nikwithwa munango pai nimatona kwithwa bateka undu kamwe manona katika asinula manatarajia ugethia ne maazia tuoni eki aya yu unaenda ni onongi ukuona wende ewe yes nendo kutibia balasu ya yethathi na balambu ya yethathi yu mheshimiwa Ûlei wetinga itinga hii nuzi ya kamana yu ila ngwikalangileti ndiye thanekuo na yu ne kana ne kale nekuo na ile kwambisia kukuna maundu meotuma izese cia uwandiki wo bono otangasi singweta na nenda ukutabia neza witekeleka nole ne matareta ukuna kindu kiu enda mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka nundu kethwa ni mina kiu ni mekale nthi na makilia ubone bo kuona mutongoi wa niko niti mutongoi wa MCS Musale Mudavadi adhikia chathi cha kubingwa bisi ukwa kune nikanoneke ubwa kakilia naye wa mukati wake ukwa kunundu atatio manda undungi utona kwika koneka wethe ndeo kwati na yu azia egane ndo bingwa bisi uwe bai na yu bisi no zia mambe osani ati ubisi wao wa muka na yu ela makweto ukula nyo bisi wao mheshimiwa Mbedela baika tena makwenda kula ndio bisi wao ukwa andiki mobo na atangazi mobo ne mona netie
munene osua maziezi mazaneka na yu lite kwitha ate kuoneka ukweni woneka na nipo kuona yu mheshimiwa nipo kuona itinga ni oyaiti ati yu nakwa ni na mheshimiwa Kalonzo no lazima muthenda na mutenda mutuwete isezeni siovo na yu makeki ya sindu sitatoneka sindu itatonyeka ni utapia neze sitoneka nundu thesi ngalama ni utapisia pa ka kindu kila kingi mundula pa mundu utenda ngalama thitheya ya maisha indi ni utapisia pa pa yundu mithena 14 onokenda uthesia ngalama nundu kuthesia ngalama kwenda subsidy kwanza thiulu muno nake musumbi ni waise kana wende kwenda subsidy wende uthesia ngalama ivo milengi nundu yu andu bembemba yu andu bembua na kuthesia ngalama no lazima ukiita tu samutu yuma keki ya kindu kumwe methia na thiulu athiana kiitoneka aya kicha sava pata wa sava wi laizi muno pata wa sava ni ngusanisho ni weze ni kwati ni na mheshimiwa seneta ba niwe wilo tu ni kwati niwe tu ila kwazia hii siasa no munoanyo wa akili munoanyo wa akili Wano ambe wagebetanga na mazinga maingi na mazinga kwanza mazinga ambia ni mugethi muno mazinga ni majority wa MAKUENI ambia ni mugethi muno na ambia no kuthacia hizi ni no tumani wake wangu soma na ambia soma moto mani yue ni muno anyo wa akili wende pingwa na ni utapia tinga ni nezi na ni thisi zie pingwa sava ni thisi mweshi nuzi muzumbe yazia ndi pingwa ni thisi uzungio pingwa ndi pingwa na yuko ne ba kwatu muguzanyo na yu ukwepa kwatu muguzanyo agenya makweta okulia wone mithene kumine na thizo thala mbaitu ukweyu na mo andiki mo bona atangasi ni mazi ati yue mithene patiele mithene 10 patiele mithene muonza ukwa ala atongo imeitinga na Kalonzo maina katika akili cia NMD na nenda ukutapia tapi kapau matuku mithene sio kumine na ya pika na ya thela undwambe pa yundu gwethonekwa undwambe ni serikali yo ni serikali pa yundu gwethonekwa yukindu kila kingi yukwewa itinga pamwe na mheshimiwa Kalonzo makaya is a mass action yumenda unengane timetable ya undu kukwambia kwa maandamano manene ukwiyu ni mambe ni mambe yozi iwe nene ndi ya andu ani meta maandamano manene na kwika kiupata wacho pata wo we laizi nenda withi ni meka la akili ni cia enendi na ni utabisia batu thenda na tutekwenda ni mekwitha akilini na maivi ka bandu withi mheshimiwa Ruto hii onake nwambia kwikulia ndi tetumia formula thiba asukume kila kindu cha ubisi wa mutongo wa ngatoko ya Ûlei na asukuma kindu chu ni kitono tethio itinga kitono tethio Kalonzo kitono tethio MAANZO ni kito ni kitono tethio kwa ene na Ruto ndete kala referendum yuko ko ngewa yake ingokelete pau na ona yune ndieze ne kwatia we nundu muzo ado bwa I proposal we ado kwenda kuwete ndieze kana inva kitone thero ngizilia no ayetete tofauti onela ya BBI ya rero ni muzumbi yo getha thija ngo tofauti na ngine tayari nige vikumbunge ko kube ni muno anyo wa akili na gunu kuendea na muno anyo wa akili utona kwikalia atongo yala mengale ko ela yegwetwa ya Ûlei lakini niweze katiba kala tinaoka ingale ko ya Ûlei kazi ala nini ala anini wethe maina yala nini na wethe ala nini maina nundu makakilia na mayazi hii nitetekala ugwa mheshimiwa seneta Asia mayazi yetetekala kulika serikali ni ya mzumbi wala yepo mapotea mmozi na ndo ambelo mengo
mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisisya kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwa tanyo ya mukamba naindi muzesia pole kondwa kaundoka uka kitika wakaini ndi twasiokithia twivani ndisoma motomani na ni ndisoma motomani wake chalo mumo no sioke saithia ni wewe kanesa we unamba kwiwika naona ndumia message you may repeat naindi no sio otomani ngasoma ke saithia ni wewe kaundo bailite niendo ndabisie munyanya wambaki mbaki kana etema ni yita mundu andu ala aingi ma Kenya mena wo nondo isamu ila mana atavawa ni yume kwa opposite mawya maingi manengwa retirees indi niki maikane na masinga usiniwetu mweta mwene masinga chalo mumo MC ya watu limani muvya muno mheshimiwa kuondwa kwitha wati kumbia siasa ayatuke kwa Facebook John Mutuku ya siati ambieni Kalonzo Musyoka ambie Raila akuje nyuma yake until when Kamba's going to back Raila, Kalonzo can make it without Raila. That is my take. Ni movia muno. Pato pati easia MAANZO, I salute you. Usikue ngombo kwa Kenya. Nimeta Kenya kwanza. Tiki uandika. Simama ka wanawaipa. Ayatuke kwa mundu wetu wa ndeti Leonard yasirasa singereze former MC wa kwa JONH KISANGAU mbaki mwene mutavie evange kusioka kivilani 2027 nondo maendeleo ma ward ya kwa VONZA ni maungamite after ula okay usiweta wati ndeti kuma bandu wetu wa nicho sini anejwa zini maybe chosini ni kwa tivo bawe asante ashenga lekosia kawa ni muvea Daniel Mule asiati bwana rasa zevinda ya siasa kuna atwika Ruto esindana na Silikalî indi oyu niwe mwene Silikalî kwa unga liko ya Ûlei Mike mwene ndi athukumwe nundu ni waamini kukuna kura tukikuwa mundu unuitwa Steven Munanu asia rasa nye nienda kutavya MAANZO kanai hata Kalonzo 2027 tukethwa na musimamo akamba ni makunite Raila kula maita atatu o yutuenda Raila abukie Kalonzo Musyoka kethwa TO ithwe tuika kuna kula nondo tuyesa ukuna kula ingi kwa Raila MAANZO watu watumani usikula kwa mheshimiwa Kalonzo hakuna MP anaweza kununuliwa na 100k not even 500k MAANZO Franklin Koril kiuki ngwane kabuke someka na ini bumambia kunena muno ayatuke kwa mwendwa savi erasa seneta ukethia muno ni naketheka na kethia atongo yaswangi ne mosangethi kiende ni kwithiwa muno ni kithia wa muno na honorable Raila kwou kieni kwa pole sia kwa family ya honorable David Kamzee may his soul rest in peace. By the way pole kwa musi wa David Kamzee walo netasia kivela cha uyumbe kilioni mbunge cha Kilome County ya MAKUENI yungamitie atena chama notiwe ni thayu na indi pole ingi mwanyani osu kwa mwandu Anastasia Mwendo nondo wakutiwa ni muume wake pole sana mheshimiwa ingine ni mheshimiwa Anastasia ne twithira nake kilunguni kwevinda muno evinda ni ya siasa kupole kwa family isu ile na twisonga nambe ni kana tusome utumani wa na mwe wasoma watu utumani mako matongo indisoma tiozio ndaya ni avata muno Obadia Mutesia honorable MAANZO shares facts always thank you for keeping Kamba community updated by outlining what is happening currently in our country Kenya. MAKUENI, we are blessed to have the best senator in Kenya, Honorable MAANZO. Uzeto Obadia Mutesia. Tuke kwa Silva Amani ya rasa stavia MAANZO kanena kukenga ando vaikendo kita wa atikura sia Raila kuya mara ngilinya kwani tinga kowe uya wakura kwa woba wa moko ange mayuya Ruto asa kuiwe ni ngai na ngai ndeitikila nde ya Kenya siana siake itongwewe ni
We know the plan. Sylvia naindi mwandikazi ndu imwe ba mwimbikea ndambikea thinani kinywe sindu imwe ba itasomeka kaikuma atongoi. Erastus, kindly tell Honorable MAANZO to table original or copies of the 34As and stop inciting Kenyans. If Raila ameibiwa kura, let Senator be honest and tell Kenyans, because hata yeye alishinda basi pia yeye aliiba kura. Joseph Musyoki. Haya ni soma motomani kauta nike ndani vi YouTube ni so kwa wini soma Facebook ya Mutongo TV. Manu Emmanuel KDK Ras ngedese panelists. It's so sad to have leaders like Mr. John in our region where he can advocate ukiibiwa iba. Ila sava mwea waumiwe ni Supreme Court sava ivungwe ni Mati Company ni andiki evalua ya aliana na kuviungua kwa sava ni chau kiu cha ya bidhaa. It's only 10 days to go. Okay. Katwete eletone. Na ende ni kwa ati mheshimiwa nwesa kuthesya yulo wa kiu cha kuya kura nikenda wese ithi amoundu ni masonga nesa. Na ende wa muthiankale kwa Facebook FM no chene muno. MAANZO mwe athukume andu MAKUENI ekane na siasa cia Raila Ignatius niko wawini. Aya tuke kwa kanini ningwenda simu so ningwasa simu tuo kana mbosoma YouTube andu ba YouTube ni muvya muno niona mwende na kuseisia andu inge muno. Asante sana yakakano ukevo kethandu eso subscribe ni Mutongo TV Stock FM official tuambie na naambe kuedit kidogo. All what we need in Ukambani ni maji silanga nyingi. Suito wangidio ni muthoka. Asia tuenda silanga mbingi na kasio kakasi ati MAANZO umano na Raila. Thenge ya gavana Mutula kwa MAKUENI. Porojo za Raila wacha kabisa. Haya ni wasongia MAANZO ya wasongia. Mbona kwa Raila? By the MAANZO dia mwana umba na umwe wa Azimio. Mbona kitale aya baki na kevuthia na Raila na Azimio ende kevuthia kiu nicho Mazia no aminia basi maili nicho kinatumu wavaloka. Aya tuke kwa mwana wetu akula mwana wetu akula kithome. Sasa tuko pamoja nikiwa Kasarani mwiki kumbusha Seneta MAANZO okay ni kwa ino ni ya baadaye ino ni ya MAANZO ino ti ya kiseveni sio ngotabia tu mara nengo motabia. Raila Kalonzo will never become the president of Kenya and unoero ni Alex Musango from Embu. Asante sana makeli mononga takosia Embu. Tuke kwa mundu kitu Alfred Masai. Honorable MAANZO kiatheka muno na tutavia Kalonzo namba siana siasa ni cia Ûlei na wiona ta ve matumaini mamukamba kweza kusumbika. Haya ni soma motumani ma YouTube na ngosa simu ni kenato sioke twende na kilungu bano. MAANZO tumani uyuni wako unaitwa Pickless Ngitu. This guy MAANZO has been misleading Kalonzo. Mpaka leo Kalonzo alitukanwa na Raila. Anabweka baby na Raila waisiu na anaenda kutafuta anaendelea kufuata Raila. Kalonzo amewekewa nini na Raila? Okay. Haya tuke kwa NZOMO tumanwa kwa Alfred Masai kani nenge onge mwanya nondo andu ingi meva no mekwenda kusukumya mawoni mo na kukulia makulio. Tuke kwa mundu unuitwa Shantrak Musau. Good evening Mr. Erastus. Kule Honorable MAANZO ngilu ever. Hai MAANZO ukulu ngilu ever. It's not ukule mbage. aye wana by the way anaipate leader wake. Anaipate leader wake. Haya. My advice to my fellow tribesmen, follow Raila at your own risk. Some in Christ. My advice kai nina soma we. Alfred Mutonga woni wa mojane kenda no sesimo. Ni wana simo megwe ingi Alfred Mutonga yasi. Erastus Steve MAANZO Raila cannot do the same things again and again and expect to get same results. Huyu Raila tunamjua tu. So
whatever he is doing is just futile. Aya. Mawoni maene ndini muvya muno. Ningusioka kwenyu ingi ketha ndinasoma waku tafadhali nondeke anondo mautu manene maingi muno kuye kana ambe osasimu nikenda tusioke ba kilungune ndio osasimu ni mwakethio muno ni musese witwa Eliza Edward ambe ni mutinie muno kilungune che kumbia siasa kanini ni kwaku nengelele simu nenda simu isusi anondo nabo. Aha, hello Mutongoi. Hello hello ni nena nao Ina kanu makao kumagitui. Kanini ndiko iwa musia isiosu. Hello. Yes, ni nena nao. Nikwe. Ito asamu na makao kumagitui. Kalikosia Kitui kalibo. Aha. Ndiko asia Mundu kwetwa Raila atumia Kalonzo kwa mavia na makamba. Nundu wako ya muji kwake ulaitu muzimene kudogo kuu anaye katika mshiki mana atetheka. Lakini kitu kwa kuna kuja opposition. Atule otetheka lakini nini na kwa kisumaende na otetheka. Kalonzo naume kwa Raila. Okay. Nundu wani sofi mpaka mwenenge mwana. Asante. Ijiba kintu kwa tatu kuona tuani kiwezua nyake ingi 25 billion manna ni utu thini nitu na yuwa tuwena suwa. Ni muvya muno kethanya Kitui. Aya nenga simu ingi ya Keli wini simu ya pili. Hello Mutongoi. Hello Îkûmbî. Aya nenge onge. Hello. Wiweta. Mani waneza. Karibu muno Îkûmbî ni. Asante sana. Aha. Nitabu kuwene kilea. Asante. Winana na moja ngole kana ngole meto guma mwingi Pedro kukwa MP Muliongi. Yune kwa mbogoli ya mbagi na manabuna mbagi na numu sipi. Agina humo ndi marabiki wako bana man pamana amanda. You president vidu wanururu no waiji alikama ko nende hizo ami tatu. Akaza kije chindu pio. Nidu ko no maiji kama ambati muno. Ibe na lumambia na kuna dumuzi maiji na ambati muno pio bajazo ndio na ndumegyogia. Kugwe na ndu yani na mako maanza no muzumba aije jino jikaze baada ya maduko nende. Yue ni kio aya nuno ni munini wagea kwaja anga jino kija Kenya kwanza alama mraja alama kunipuriza mama kage jizi kana serikali melo na nuni kanikio no serikali ya likaya lekele ya lumanda pio aya njoga ni kule bana manto Kalonzo wani vitu pio Kogi ndugi inikizi mzele kwa na Ruto woi wo akama na Yatta mwire na ndu muzioni ngole meto. Asante ketha ni munonga lokosea mwingi Central. Aya tose simu ya katatu na wao. Hello Mutongoi. Hello. Hivi ni Kilonzo. Karibu muno Kilonzo. Ni Kilonzo nda kwa hii. Aha. Mheshimiwa MAANZO ni zetu ndo mwana TV ni every Sunday. Na nengo mutongi ya mwe. Lakini pande ya kwa kanangali kwa lani ya angaliko ya Mheshimiwa mbaki. Lakini Raila kuweka kiki lukieni. Raila nweki in 2017, 2018 ama keza nina uhuru. Ama keza niyo Kalonzo onakenduku kia mu benefit onagani. So Kalonzo diano kwa ndoteze kaume tina Raila. Mundu no hiyo natinena Kalonzo na mbitatu katika regime ya opposition. So Kalonzo diano mwe kana mheshimiwa MAANZO ni senator na ni lawyer witu na tumunenge tendayana ndo akindu. Na Kalonzo mwene ni lawyer but ndiye zini ndungo people kwa tu Raila. So kwa wani wako ni ndio natuiteza kia takamba twende na kwani kiwa tu. Okay. Ana kuna kindu kina President Ruto ki mundu wango ati akutishwa kidogo na maandamano. So now ya maana meko. Kile kiwa meko ku keep relevant. Ondola bwana FM kwa. Okay.
Stephen Kilonzo kuma Gilgil. Kitu yetu tu ruro. Ni muvya muno Kilonzo. Haya tuze simu ingile kanini? Mokete nesa pyo. Hello Mutongoi. Hello? Wata. Wati ndata we. Najamu no. Kalibu baye kuombeni weta wata. Enzi yalo kumaka tonzoni. Aya kalibu. Tongabe kie wana MAANZO no. Waketheka. Uwa ndio nata ukuli Silikalî. Kubira nyenole. Iwa na AENI. Hello. Nyango kwewende ya. Na sisia. Kendo kumatende chato mewa cha andu. Abu babi lingi na uya zandi. Iwa ya kunyola na gogodo uwa lingi na uya zandi. Nundo na zikuna balowa ziba ndibato tutesha. Keka mezi yuko kandoni. Na bikama kabika makuete lima kambone ngando lima kaya. Iwa nama kamanga na ime ando matesha. Lakini ukuni yangu wakele lo mana. Na mayo matesha. Kundo kutona ziyangu wagili. Okay. Lakini ngati MAANZO ndio MAKUENI tu bana ipego mezi. Aya na wewe emuvea uzia ndekithia azimio yithi miatiani kana bombano akaima kuyo enende kaindo kamutu to makua kisanga no tawenda tuoze simu ya muthia kanini nenga simu ya muthia ndio mwewa wa hello Mutongoi. Hello? Mutongoi. Kalibu muno Îkûmbî. Wati ndara. Neza tu iwe. Katika nesa. Bele mulatumia kanga lekana Nairobi by plane. Ana ambo kuja MAANZO. Mukulie. Vichoni wende na kwa mundu wetimia. Wona kendo kemi rito ne kendo skumete kendo barambu ngeni kendo kichwa hondo pana FM kunena. Igeta akamba kana tu dao bande ni wala ila kumogota mbao. Ndio beka lonzo wito. Ato na kuiba beke ndio kutoa nako kala ila so kwata ikalonzo wito tuwa itina. Ndio ni mama ameba kubenga kalonzo wito. Ijeza kwidi wakuitina kuyenda maandamano kuyenda mambo maingi lakini tuza hizi ngijimo ene titandu kukesa kwidi wakutalika kwa kuwabu ala ile hizi kwa mzimu na serikali tiwa yende na yende na bukoma ila amino tete wana witwa ikata alama aya upande nungi ningona nitawoni wao ningona maandamano bado nimekuwa serikali ya luto niki imwafekti na njia ya kwidwa irano kudimana na upinzani kwa chonde kwa zaidi ya upinzani wanene na jaka mena kwidwa na takiasa maende seka tuwanyo atiwa utukumi wake na ndezo kata wana wa utukuma ilama kadimana azimio ya neno na kaka ikuwa jona wivya ombe meki hatani na kemwene mbinu wapelete abukumi kwa umu kwidwa renga vya guto nuko kwa mazimio andara kuendelea na umchungi kwamba kinu weza abagu aya muyaga na kuinda kungia ni pala ila apambio teje mwene ndi nundu la ila ndena mwana ngia nikende binda yenda ngende nuko vikamia ke ina nidola andi yobundo to mwata biwe noni chao ndio mwana na chemu mwana okay na saa ya ndio bado kuna kura kwa ndio na gela ina kutoka majambi kwa tomo za tongo. Okay. Ni muvya muno asante naende ni muvya muno ando masimo akoni masimo nemwako nasindo nesa nenguka kwenyu inge tutaminite tuge twambe kwiwa ikatwamba sio kabayi balabe ya tongo yi na ndicho balabe ya tongo nondo wakolanga moto mani nondo ni maingi ve mundu wito wa Simon Makau ya sia ERASTUS ngedesie kana ketheka na wikethia atongo asu ni mwithukise ni kuugana useto wa Simon Makau ni kaya FM muno ile kaya kuyagana yete ya Îkûmbî na indi tutu mashabiki maingi muno makumanthi sianza bai kaingi ye Îkûmbî siasa muno nini sino siaisi muno muno ndakotha ku comment etwa mundu Cosmas
ndambo kingaliko cia Spain Barcelona asante muno kwa lamende na kosese kumande sianza tuke kwa ke Alex Kivuva easia ni Alex Wambua kuma pipeline ngomo kisi FM na atongo yasu kule MAANZO after atuya Raila makosa Kalonzo Ruto akasinda kamukulie niki ateotabia Kalonzo ateotabia Kalonzo umevala vera Raila MAANZO nuko usungia oyu kwanza aya tuke kwa mundu kwetu ayo utumani wa mudia nikenda yitu sioke kula kwi atongo hii Honorable MAANZO na FM muyuma Îkûmbî lilikanie nende MAKUENI mavande miti twaili mawithi loloko tafadhali usiwetu wa Simon Makau aya MAANZO tuyambie bala uyende niwe wakula makuli oi nosonge na wesonge ai ni mwake ithwa ni kai mwetu wa Peter Maunda Peter Maunda ni kasho itawa kwambata wa Mutongo FM wa Mutongo TV nendo nasie kana uwala wevo ni kana kuma Kenya osawe yafi isumbe kawake imani kana mwandani no uno to na ole wabenduka kwa vida ya samuno kitumi kila kiutuma kila Raila Odinga kweka kinda kina pata na ila tunaomba ni tatongo imawa ipakwena na Ivasha tunawetie kindu chu kwa la mesili ya makwa payundu mheshimiwa Kalonzo kana kamba mazumbi kamemoka na kila kikweza kwenda kwa kulingana nondo maende nondo ini kambuni na ne andwele andu make imane na andu mamwandani andu ange monde ma Kenya mereni au na nondo andu moto thina njomo no mambo bado ake kwenda kwekwatia Raila matavya ndu maileta kweka nondo zinu wewe ya wobinzani andu methina tuyimina myaka ile with you andu alangi ma Kenya namo nimebanga ni mama nyondo mekweka undu niusu kondu wau pai makosa mheshimiwa Kalonzo na mundu lo kwenda aithi kuandamana patinga makosa ona nini na no sio no maumba no makunena nange no bakandu makekula nyama endete ba na nundu kulela yokita ya 2027 kuke yindu twaithi onde tukwengo atulika babe luto na ringathi tutuke ngombo myaka na myaka ngithaira Yesu koka tuju tutikeka na nugweza kuona ziangala mukano mbingi muno katika siasa hii na nijo yunda amba kwetwa onongetwa kwa Ruto na ni mwese neza muno kwa KISANGAU onanga mukunia simu sai na muzumbi wa Kenya wono za simu yakwa nundu nombese na kwa ni mwese na ni thukumita nake myaka mingi kwa nese musimamo wake ni mwao na nini sikila matonda kweka pa Kenya na kila mateika witikila kanole matethukuma andu mebwabwa ni ndu meito serikali ni myaka 5 ethele ndiki tukenda kupikia nachona na makulu mayasya tileila uthukuma nundu Raila Odinga nuneke ye maandamano chutu kutumba muzumbi atathukuma President Kibaki athukuma kiliti wewe wigwa kelele o mwingi kana kwathana sindu wa kila sindu uko na kindu kiende kwenyu wikalango kethe mipango ni yekiwe cha mina othala withi ande kwenda tukike ni wonu utaiwa enda kuthukuma ene ndi woni President Uhuru aitiekia expressway no Kenya uru asia asa ugwa ni President Kibaki Vision 2030 ameke katika light wa auto whether onangwa swimbe ka mundu andu kana mundu muthuku indi ndile ya kuendea yuko ndo thea Kenya ni kuendea na ithiata apinzani na bahati kuna ya wopinzani iba yundu mwazi yeyu ithio ndane kandu meke kamba kithuku ithio ndane twapa kuwa tutibwe ya nizi ngomba tane nizi apa kuwa ukethe ile chandola mekala kwa muzumbi ukethe na apa kuwa onde matibwe ya inenge udu pa udu wakamba mekwenda tuthi haye aya wetela we ayo sumbe patemo no kaiwa lakini nizi nazo kala mheshimiwa Kalonzo kwete nomba kambloko isu cia Raila ciamba enda ci intact na nomba kamba iyo nde tumbanyo cie miongwena with sio nde cibange kila bandu bonde Kenya kila county ukethe ni mafika kwa with ni mele kula yibo to na andu ba cia iyo kana ino Raila kelo kwete ni kithuku kila Raila kwete ni joke kaundando ma Kenya lakini kikaunate Raila mwene acia Kalonzo tosha unu ba makuya cia ingi ma cia aya bakwaza Kalonzo tosha ende yuko akake ya konya kambondo tukira
na ginenda kule mugamba utangota na 2022 mwena isio kana no ese ebinda bino yokire twogeto ona ne mulikana tiyungamya kalonzo na teka ungamya vice sunguli na kega adumeana matwithikise na mara tweketa wa challenge ya mabitha na meko ya America kwikiru jaike nene muno janda mwaine jeta wa challenge na yuka mwana kale kanini kega experiment kazia na mwesu yekile abika negative 100 degrees iketa mauta kaindo kanini kasilingoma oil seal kasilo kaindo ka raba na mwana gazi na nengo 24 hours mase ubye kangi komangu katona yani kate uvivwa na kenda na mwende keta mauta waka mwana nduke ndo wetse tutwa ndo ngi they on the netele na mweno di mwaine ene ya oloko ibi ka negative 100 ndo ka mwana kaisi ya pia ya la na kiunja mabitha na kiwetie kunu kwingi na mea nomba ka tupendwane style ndo ninoneta kana kima nikiulea mheshimiwa Raila Odinga na ndo kima nijaleta na washa wandu ndo wangai yu nina weta tangazi amundu lo kweta kima nakakwata pa mwandani kundu kwele Kenya kwekula mbinge mono lakini mwana kula sia Kenya onde nijo mbinge kweja kima ni na sia mwandani na ndo andu makima na ndo mwanda yaza lekale memo kana ni ndo sizawa kwa tumkela kituma andu menda usumbeka andu asum ndimalo andu ala elekituma andu menda usumbeka ma PS mo ma minister ni mo ko imbeza zonda ila tumba na zete tileto ilo on the court si ambao yuko na ije tukavalukangelwa ne tutilukango twamekata matela ngoko makundu kula kunge Kenya nundu no mekwenda kukaitia ani nesena saki William Ruto nundu ndungu kweta ite kula za 2027 no kweza uko kamba no kweza Mombasa nukweza wikila bantu Kenya no kweza wikuma umuntu onakeka ipo mana bangite Mombasa no mpaka tuelewe baba na kalata kapimo no na ndo amonde mayandu mamoi baba de mundu rai wa kanu na mundu la wosie kateko kora wa moi na sukulu ya kanu ni William Samoei nijo woni yela Raila na bangite oi cost azembagwo adikumbe adangela Raila na Raila oyo aziokana ko kitale kuna kuyandu make ndo Raila wavuga singi na Raila no kunita role nene Kenya kindu kita opposition ni kindu kipata muno katika ndi nundu ama sumbikite makale utelema makuni yandu ya mtuku muno mundu la musobi kwa kutelema ni Raila Odinga ni simo shima kalonzo eba na kona ile tenda lakini muungamo wako nati mambo utangaza kalonzo tosha ende tuili kakendo koe Raila ka omonde akaze kalonzo tosha odimbo bana vya na odimbo bana vya ina na Raila umbona bo ina thena na Raila tumbana na Kisumo ina thena na ga tumbana Kitale sino mthana vuasi na ya vuasi inge na visa ni ondena ya ODM na umbano wako kambo ka na ya simio umbano wako kamba nenge tuwa makanga ongoza nile kuongoza na konde kwendo a point siakwa nenge ndatina stadium ila yiwote la yiwana ndo maruto ile aka stadium aka minaniki ukia mali ile kwa aka minaniki ruto ndathukumeke ukamba tumutambwe ino zuru wewe wake ni wale takuthukuma asante aye kwa mbeze wewe kana ringati amayaji ani kambuni Kenya ti kambuni Kenya ni ndi itu ithionde actually nenda kwozerela oneni usuwa unondo no weta muno na nenda guthi kwibara imo kwa imo kora kwi mheshimiwa KISANGAU ande ndisia mheshimiwa Rigathi Gachagua anathiria bandu nginya attack media aje kana manosi oneni usu na hii na avikia na ku clarify undo na weta asiwe na weta kana serikali la yivo kuyala mame kwatie mbau na mame kunia kula kwa asuni momba kwamba kwata mianya serikalini indi serikali ya Kenya kwanza yethukuma enende onde Kenya nzima yo bandu bange na mwithukisie ni kwatie kericho aidena atasia kana aitavya PS wangale kwezu ambo kusisia ngale kwa jao ngale kwa kwake kwa andu ala mana mukwatie mbau nimoma ila wikata maila kwamba kwata twindo ni ikuli yoka ndeto sia muthemba tosu wanakutwika twaze mondo asu ni meka wa ndina ze meka wa twaze ni meka wa thini wa serikali lengi si thabo mutongoi wa kiwango cha deputy president no sio ainena ndeto taithi wa ndani kana alama na kwatie mbao serikali imoma kwamba kukwata mianya ya mbendeni wa serikali alangi maili taulika serikali ni alama tana kwata
ekayuda ekanene no nenda kwambia na issue ino ninugete buangulia inaambia na issue ino ya kunima usimu pane bane nando ingi ange maandikete siendo na enenthi no imono kindu kimwe nendo tungia andu ano maciaesie TV ino nundu ninguwa mena uwe mwingi muno pyu na ekangotabia my brother mheshimiwa wa Seneta yani pa ikindu kigwika ando akamba tambaiyu withe ni ma UDA withe ni ma chama kiba withe ni ma Wiper monde ithia pe kindu kigwithe akamba woyu oyute unena ni kuona Kalonzo atiite Raila kindu juju kituletie mukamba muno pyu na kimutulie nundu akwitha mukamba ndena hakika hii we tingonoi ati tu ni Kalonzo ni kana bese kwikwata na be mundu wane na bwitha ni wewe asia oitu unena ono azije mikutano niyo niwe namba 3 ibe muzesha bandiko ona mundu wane na mundu ono azije ulondo meka azindu sio wona Raila nena aketa namba 2 Martha Karua nena akita Kalonzo yu aine mayende yu aina ndio tabia kindu kilandu mukamba wonde wikila bandu na andu ma Kenya mesi Kalonzo ena mbunge oyindi zini miongweli na nana kana meanata ena senators ena MCAs ukamba no ingi na mundu no twikana namba 2 matambo hata we namba 2 yu ona nde MCA nde MP lakini niwe matambo tawe namba sianata nenge tuwe wairani ni mate no wairani ni mate waetie chao ikulyo theba uyu nikana withia Kalonzo na ndo tambulika ba uyu na abe mundu akulia ngilo aendie ba na uzu kuona imwe izu tuwekana na zinondu tuzi sikula waendie na ndiye zio loto ndo tutabia yes tuwekana na izu tuwekana asio kwao akwa payu mukamba azizie no kuona pena question mark kathuku muno na thina wa mukamba uyu mheshimiwa ona kwa yu tambagi yu thina wa kwa weba na ngamutabie ithiane bana tonekie 2022 yani mheshimiwa Kalonzo popular ndo na popular to kibela cho running mate chanengwe mundu utaete kindu na baende watu then mukamba nomba ke na waziwazi mwingi muno pyu na yine enda kuka point ine ya mundu ngi wakule kana ainengwe ya andu mangewa yes clarify nendo kwa ERASTUS ndo mbikondo malatano ukethiona ndiuma na solution. That is what I mean. Ndikwazia generally I think kange lakini ndikwazia ithi Raila no ngetwa malatano ndo wasia yambe yangewa ozie tambia yao yakele angewa ozie tambia yao nundu miaka miaka 20 na chao na 5 ndutweka ni ongewa kile binda na ithi no angewa ojimwe anyine ukuta bizi pa ERASTUS 2007 Raila ne wazindie yune wangewa zuo binda yune onese nesa pyo Raila ne wangewa kura 2007 lakini yona angewa kura hii we ozie tambia yao ninyuzu mukate so mundu oyo kura nesa squarely muthembozo ona ene nthini methe ya mekitata methe yao mene ona ta nenete ene nthini methe ya mene pa ne twoje wachao twoje wakura so issue izu ndiamba kutumeka kabisa kutweka Raila yune mmoja yekula ingi mina tutoke hiwa ba kwa Gachagua Rigathi kindu kilo na neni itengemea na wewe enda kwithukisia Rigathi wengaliko yiba pa mwithukisia wengaliko ya Azimio ni bandu baku uyambia kuona ayacia ni company lakini wa mwithukisia wengaliko neutral no kuelewa kilo kumini nondo Rigathi asiati tuyo katika kitania Silikalî mpaka pala to kitania Silikalî yapi kana tasa kwa president
nawe weba yo kwete kumangana uketa na masietwa na twamino kwata silikali ayo uyoko banga laini bubuyu yu wendo tweke uyu tene wendo tweke u honestly namba ukokukite akwana ona ngima za uwa muzie ERASTUS ona kwako ona kwako ngomba ukogela kibiti kila chako kikauwa leubo nekana webuye mundu bitire ya lelo kwamba akwiki asiano isi yako nenda te kwatia neza nenda no wiki ithia no webuye anu mabitite you know ni convince kana issue ino ya ulondo zindu ikwawa nandi kwazi ni necessarily aikwanya mali kila mundu niwe bakoti omanyu kenyeno kila mundu ni mwebi wa koti kila region kila mundu niwe the aibete koti within wa Azimio within wa Kenya Kwanza within kila mwene niwe bakoti kila mundu niwe bakoti na koti uno niwo wakandi sawa lakini ziendele sio neno baya ni rigati ni issues si appointments tisi ya udhukomi na akangota bi ona wazi Silikalî thiba ile na umi ukuwa thikathiwa oyo Azimio ene kathi ya we wa Uhuru nundu ina ibo ni kathi ya ukamona machazi Uhuru yake na tondo na expressway ninge na mheshimiwa tio wa weta na no wewe ni kathi ya lakini yoka ya twika ni tena i part of the mess nundu mutuono matinda makathi ite we na thoa mwingi agwo ambe hiyo te wa thozu amanele na 50 Azimio hiyo kibela Uhuru eba u Raila eba u mutu ateza u na maina atumwa oyu mututu nena kwe supermarket uthio kethe ni 150 bangi ukathio kethe ni 170 na momenda sindu siko paluka yani na speed yengeze ulo monopio mate kwendo manakana Silikalî ya Kenya Kwanza invested monopio katika mbolea ithiabe kindu William Ruto na yake president ana invest mpesa mbingi monopio katika mbolea fertilizer na ai invest mpesa hizo katika fertilizer ai mingi monopio mana panda na mbwa ya makwekata ya makua ukamba witu ando alama na emie mokililo ati kwenda kwa president ni kwenda kwa ngai so I mean no mpaka tabiando maitu kweli na tulie kana no bungu twino pepe nini beziaza zia ile to sindo ne zieto ani ya yezo sio bungu sia ku contain akambu mayona atati bantu tiendete tizibo tinzo wa Silikalî ni tu survive u lakini koteza kuyani wanimbeza ino ikoto sia CDF sisyoka si tutethia nite kwenda ba yake manza kila kikuma ba kwa Silikalî kuma bala be musumbi atunenge ba atwake twakenda akotia William Ruto is a president yes lakini no mpaka wanake we Raila umanga nite kule lu lakini MPs make maidhi baya maidhi maketi mali this kana no one take we umanga nite MPs make maidhi mageti chao maketi mali ekanando mwa matetheke Kalonzo ena Raila akwete kumithia MPs make ngo maikezo thenge ya muzumbi mukambo wake etetho no I mean hapana alright usino bungu aya Bwana FM ni wethukisia mwene ndi kila wanene ya kila bena bonu kumya no umedia mwana ni osu indi twikwatanya na equality ni equality lwa uneni wa deputy president kwi ene ndemo me kuona mheshimiwa Kisangao ni wasekana wethukisia rigathi wele ni wonyuba wethukisia wengale kwa yeva wengale kwa Azimio ikana we neutral na kuyu nondo wawe tha we neutral wa mwethukisia DP Rigiji ondo kunena wenu mwene no naisi kila naelesia no na thambarile kilo na weta na ni wewe kila mheshimiwa baya wa weta na nongwenda kwigwa MAANZO kilo kweta yolo akiu Mundu FM oneni tosu kuma kwa DP ni wailete kindu chambe na ketha no kwika wau no anenga nengeleka ni ya nomba ngima wa uondo weka etha no kwika Silikalî deputy president ni wailo kweta kiu kwanda undu wa mbei nyene ndo gutabio zindu itatu asiaisia ethukisia na matha maziaisia na methukisia na matwatie muno na nundu ucio na nene we manena nesa yunjambe yabawe pe kulo pe unene nye wibu muno wa Kalonzo mheshimiwa wa Kalonzo aeke kwatia Raila nendo matapio ta ni analyst
ati undu wambe kwebinda zizipo Kalonzo teote nange kwitha umete bakalikwela Raila kidogo ekangutile umundi kethani wa mwithukisia na ni gitendene wa mauvo maitu vilingi wa mauvo Kalonzo inena ni watu la muti alame omwe umengale koila Raila na aje kana we tisi office leader anene umwene asante inye ndina mwigwa lakini yu ethone wanenu yungwete kutabia ta mutaalamu wa wisi kwebinda zi nundu mbeki ndukela makweta onene ani usakwani ubetie yuma makatani sia banini monza ukethia musumbi ula wibona serikali lazibo yani ni monza muno ukethia ni mailo makinanga muno ni mailo kinanga yani binola mena woyu utheya piu na yunundu andwala mana mate mene mutongo iwone dinga na munini wake ni mathakarua na indi Kalonzo ebu namba 3 mayeto stwa chezu ateo peke nduke mwe chaile kwikwa na chaile kwikwa pate kubetukanu peke nkwenda kuotapezya bana ngwenda tapya cheja na yethukije maitu iwe muzumbi mona imwe uneta wa Solomon katika uneni wake wa ûYÉETEWA mutabanya ilungu chambe muso wake ndana isi ati yani undu mwithitu moyonda maundu mathikwa no wume ociokelelo kwikwa payu nduke kwa kwanza anzao na nendo kutapia ati undu mheshimiwa Kisangau waweta niguo ngili umwe mana kenda ameongenda monza itinga ne athengea ne yena mo ne yakwatie kindu kana yakwata kindu ne yakwatie okay tizawazawa ngilile na ile za serikalini ngilile na monza niwe balikile uwa mheshimiwa yasia uwa alama sia ije kure zine maoni ya batengwe ya pulilwe zi mesani lazia darakaniti ile je umana wa bana na edinga ya zukuma no buya zukuma na kuni akwatie kindu na yakwata kindu ne yakwatie kindu ngilile na kumi na ile ya asia iwe go amambo zukwa kangile none ngilile na kumi ya monza loga ya dunga buye ya asia no te sukumana muno no monenga ni akwatie kuna kana yakwata kindu ni utabia ni yakwatie yu katika etinga kukwata kindu kila choneka akili ne kana etinga ne yakwata kindu lakini tete kulwa mheshimiwa dendo nenga nimgelekaniwa mheshimiwa ngava no latwe nake wa masaku serikali neno ebitie ya etinga na ketha niti na muzumbe uhuru ulona ingava ulangava na masaku wa umonde anai na appointment ya serikali eti ana appointment ukatese yao ukwa na appointment ukatese ya kwithiwa itinga ne aketha nije na muzumbi na Kalonzo ne mheshimiwa Kalonzo aibu na itinga na ewa kwa nenge wandu makumea nona na angelekaniwe mwene Yesu ko no kula nweze yani kutuka ni wona ndia ni wona nenie peke nduketha akili ne andu akana ni wona atethekie muno katika zindu isu cionthe pala Kalonzo watetheka muno ta mundu ningwitikila na pe bungi munitikila na mheshimiwa Kalonzo amucioka munango peza wona na cia ndeneto mazingi na no ucio pala mheshimiwa Kalonzo mucioka watetheka muno ningilile na monza na nipo yuwaile nipo twailo cioka yu katika usakwani ula ukite na ngwenda mheshimiwa MAANZO na tongo yala ngionde ma wiper na kamba pamwe na amba kitindo wathi umwe Kalonzo whether akasinda at the state house kana ndakasinda we either aungamite ta musumbi poke kila juka presidential candidate poke nundu ethani waungamie ibinda yuna atwika munini wa musumbi pakoka kindu kiseango aunje eungama anake au MAITû baba mheshimiwa seneta anange chuthi ayenda telo tumia ibegela yake tumia akandumia ingia kwa yu anange chuthi ni kanapumbe we chuthi chugwa mheshimiwa ambaki utabia ni chagwa mheshimiwa Kalonzo ena aheshimiwa asakue miongwele na mbungeni ni wakwezubwa na niendo kutibia neza ketha anaunje weka pai mundu gwata 50 nemwe
pai mundu wara miongo tano kuongelea maketha na unje weka yu aile kuthia kazi ati nye yu nundu wa kwithi wa netu na unje na itinga okay ndio na nia kwithe nda muno tene wiano lakini akamba mekale mesi gilile na miongo na monza pa ona bagetha pa iliata ethwa ngai no aile kunenga kutha ne bau nye kalonzo ngetheza ndu kune poka kila juga chuthi kigala ndu genda ikala uzunu ndwambe okay namba yake ile ni kanu malo yes munini wa muzumbe munini wa muzumbe yani munini wa muzumbe aneni uwola wa mwetikeli Mziwe asia I'm a truthful man munini wa muzumbe aneni uwola wa mwetikeli nini munini wa muzumbe isi ati niwo nita okay aizi nita niwe zisu ne simile katika uneni tumeta simile metafa aizi nita company na munango munini wa muzumbe peke ndu kwenda unene na no usio andu ala mengaleko ya azimio masisi oneni usunesa unu munini wa muzumbe izi ati nita company na yu alama manaonje nayo maziza kukwata usio mbe wala alama manainza mazi kwata usio mbe wala manaindeni munini wa muzumbe undu wambe nyeta analyst negala ndizeje na metho mabasa pe andu na nena onanda na nena ziazimio yonde ndo gote onanda nena ziazimio yonde alandu kona meo this state house ni mama na atabawa manea wati mona mafika pa state house muiko kia list ndasa ya sindu ila mukwenda kuyala mavigile mo kama afika pa no hithi amunje ba line ne wambe nga mumya pula ine ne wambe ni mukunge ba zetina nundu inywe mukilileso etha muina akileyo kana omundi yuko muika kwata useo munango be wala metho yemeba ko azume one mwana address ya azu andu ala mana atapagwa meongo na yulu wathiana ni mwasu na you okay ni kwatia omuno niwezi statement isu kwa ûTETI na kwambatia mutia ninzio muno ni neto muno ndino ambomba ninzio muno kwa kwambatia mutia kwa ati ndiaje ni mwiwie mutongo iwandhe yazia kana ndine company na makate thacio kundu kumwe ninewie kwanza mathikoni mana ibaya ikote mana Kitui ba kwa makao motoa na brother tongo imaje kwanza mbezele zitu bazia cia koti tinewe mbeza zitu tethukumithisia na ivie nundu ivie ti company zitu company yani nunena nyo muzeo muno kwa ûTETI lakini uwola waile kwethwa wipo na wile kwethwa wile tawo na kwa munini wa muzumbe anena atamwetikeli you uwo appointment sio ndeilo kona ikunetwe ni wese kwitwe na azimio munango na twina Kenya kwanza peke ndukita wa ideology kumunango kazizia ideology ya Kenya kwanza dina bottom up Hustler Nation na ideology ya azimio nizidulisi na ikibathukani yuko etha Kenya kwanza nimekwenda makune wona men zikila manathi NMP payo ndungi meka eka okosa andu alamo akili ne kwa mesikila manane nani chao katika kusakua andu alame kuitha serikali na nyewe kwa atiola wakwa munene piu ta analyst na ta mwene nthi wa Kenya nundu kindu cha mbekela ni mbeo zinulingi ni mwene nthi wa Kenya nikana munini wa muzumbe payo ndu waile kwa nane nau yolwa maende manthi yonde nundu maendeleo manthi yonde nendo kutepia muzumbi ungi unaye moyo unaenda wa David katika mbathi yake wathi wa miongo tatu wa Mwanza ira wazabule miongo tatu wa Mwanza muzwa wa miongo tatu itiati mutongo imwe mutongo imulungalu kanyo wa mutongo imulungalu unena awe na uime wake unena sila wakati na sila wakati nati pai mundu pa Kenya utauma cia koti ona wao wangele mende wi Mombasa wi Turkana wi Kisumu wi Lobi kila mundu uma cia koti na koti uzu amina kumwe na wo wailo na kwa sila wakati kila ngaliko ikwate koti ula wazo nundu katiba kala kebo ka ngilile ne kumi
ona kaiba andu kanenganite muno ona ni kwatia aishimiwa ni manengetwe mwana wa ona kueta exactly undu distribution ya mbesa ekwikwa sirikali thikia mbesa bana nethika project ina ukethia munango muzumbi kasamuka logwezo ti woto na kunena yulu wako kaile kwetha kasamuka hii ni muno ethapeka maike isautiwa alright yuko njuma luka no unduze ukethia ni kwatia munini wa muzumbi kiu na neni nikitethezi andu ala menda uteti muno kunena uteti ateo yukiu na neni ni ugo waguo maobizi ninge masie maikweroza kwa pai proposal onezo nengane ya ngaleko ya azimio andu ala onenganite then list yake ya Kenya kwanza masie sio ndo inaza ku pai mundu una ngaleko ya azimio andu ala no ozio then make Kenya kwanza machia manima parastato ni manengiwe mawe pai mundu umwe enda tutabu mono waziwe wa azimio moza te Kenya kwanza na ona ketho i azimio noyo inasindie Thika the same ina umaluga na ndothie ongi maluga ndio no umalite nenda kuongela bina eka ongelo banini onda tiko utabie payundo batoneka Silikalî ya Kenya kwanza yani udigume maandamanaone kuyazia ndo tambwa President Ruto tamusumbi no yoka wetwe wewe ayu watu ekitwezi yes no bongo no bongo okay kuka ile rolika akili ni ziana mambe nawangala bina no bike balo asante mwezi wa MAANZO na guko ni wakiwa yulo na yewende kana sia mheshimiwa Rigathi na toa na kembunge kwa miaka no kiembunge miaka 5 na atwa personal kuma umandio ibinda ya moi no atukuna siasa sia moi ana toa personal assistant wa President Uhuru kinailo nesio nyubwa tamumbunge na bibi ndio tunakona na mheshimiwa Rigathi kwacha gathia netuna kala gathia netu patiania ibendeni kuna mundu ni mwese muno tamundu na nene siondo okusilasia kimwe anatetea mundu wetu ambaluka ndo Rigathi atia kuma yula kula inakunawa andu Kenya kwanza na maazimio andu ama kila ni ile kula sia kunywa ama zembete yuko state house yuko na makelani si andu asu mali ndio madhamoko yu na mama nakitete kala matata ite pandu ba ukwana ange mambio umande kangalena monene kala tani uthuka mako alandu tukwasia hisabu ya azimio ya yumbe zina nene kwa ya Kenya kwanza ya yumbe 2007 Raila wawa ina yumbe ingi 2012 bado ni wawa ina yumbe ingi tachama na azimio ina yumbe ingi kuvitu kwa Kenya kwanza kondo kiuni joki mwe Rigathi na weta lakini na agayu nubika abandu akanena kila kimutwe wayu Rigathi na I'm a truthful man kila kimutwe kwake mwetikile kana mule serikali ni andu makimani na andu mamwandane twambie alangi ukaimbola nituni joke tuwekuma 1963 na cho twenda ubindwa na yu tuibindwa achukwa kwamba obwa bwanya mutongo wa waipa mheshimiwa Kalonzo Musyoka na nyene cho naungamite bandu basi ati mheshimiwa Kalonzo na mukamba na afuka sia langi mo pa hata ita tapeta tena mbunge ana katika atatu yulu ana na mbunge ya kuni ndio na majority MCS yo nda dinjo disu yo ndane ya wipe na nda imwana ndumu muno sito wa mashako cost hiyo ndo kala bandu Kalonzo Kalonzo na fuka sikisi tena mbunge atio umwe kana ile tena mbunge kadhaa kwa kesi woman rep na mbunge musakwe na ma MCA maingi muno yuko mheshimiwa Kalonzo andu alama muamini anu ndu nake ni mundu honesty ni mundu ute ukola na mundu loka zimbeka Kenya kila kindu kiwetawa cha wathi wa Solomon ni mheshimiwa Kalonzo sila wakati ni mheshimiwa Kalonzo ndio nonge kata ndio za kwata sila wakati na nguye nini meze umwe kwa umwe mundu kwa mundu ndondo wesilasia ekayu bizolo kwa na mundu onje ba ya muchumbe ainene yaku ndo muthenge wetha ndio ndo mundu wesilasia kondo nijo binda yuto abangeretie ye wonie toza ngitha na baiba pyo muno twenda ayu mheshimiwa Kalonzo athingitha mweso
na thingi the mweza wa imundu ndo na kwatie 50+1 na ute that number nye katika ndwa ute negotiate nesa kuweka kwa virila ukethia tusitakale ni thini na ngutapya Mheshimiwa Kalonzo no ndo anaina afugase ingi kwe musale ya no ndo anaina afugase ingi kwe batangula yuko ndo uno ndo zavu uni ya naikanie ticho kachu kila mundu anatete ayono azimione ni usumbeka na tize kwate yondo kibela keke utinda akidi ojoma ke imane kidi mwandane ni utapya twa makwekodo na sindu yuko na Raila endeze sia makwekwa pate mtado no makebela kikauma nanye na ije kalaba ni ili endendi netela kutwa ni ngombo ya Ruto na umo ngombo no Ruto ndiri kawari ngathi na bayo ndo kwa ngindela ngakwa choki undie katamu mundu katiba ndike ombekelia niende ngete kila tiwetete kupikia pau na ngatavya Mheshimiwa Raila na fuasi make na katavya Mheshimiwa Kalonzo na tata na umba no na weti ona ithete kuna mbomba no situ saingi lakini azimio yugete kila kunyai kana sai jambela na hindi kila kauna azimio yuga yebangiria ingi na aje Mheshimiwa Kalonzo no president yo candidate ukona ke ndu kusenyi emba muzumbe wa America wedo wa Trump no nenu kiwe ne ula wa vice president wa America wedo wa Joe Biden ula yumuka wake ko emba Trump no nenu kiye ko imundu tenuka ko dera utiteka utinda tekaviwe ba Ruto ne Ruto tingai Ruto ni mundu na nyiwe nenga ina mundu no nyiwa nenga ina nengo ya ale akwe kakela kindu David wa wetie ale akwe kiasila wakati ngai yatelea kono mpaka tuyomesie na tuye kasa na ndo baila obwa kuanwa nundu tukwenda binde sio yukita na cha mwezo wetekele kadole mumbunge niwa wiki ya meradi ya kisio chake paya parliament onna parliament itwaye we kuma katiba ke ukoka bunge no rubber stamp dewe ono yini ba mumbunge no ya bana mjumbe wake lakini chino tutekele lakini mumbunge no ndaage kia meradi na katika mbunge yenda na budget tisouwa nundu zinva nomba kayuke mbunge na mbunge kale yake tutikivindwa wa mbunge nomba kale ila ita committee of supply lakini committee of supply yenda nundu ya masabu wewe ya makalimu ndu ba nundu wa masabu ukadhi ya kibasoni wa masabu ukadhi ya mbunge wa kitukiruro na kana wa masabu ukadhi ya mbunge anini ni mame maile mbunge yuko usai chini kwezi msuma kwa kana ikatungiwa nondo ndogenda ake bangethetu ona muzumbe mwene ndakevendwa nakakevendwa ketekelele na chathi kwa muzumbe anda ake asai yuko uwe banyita bawe mumbunge nindi utologile azimio wene reseta usuketie president maendeleo ona mwala megala no president ona mwemea endaimu kuna wewe wenyi mbunge yuko uno mpaka mbunge mpaka kuna wewe na mbunge mai kuna wewe ndo ni ndio thaitha musumbe wale to imwe imwe kero kene kita kwa budget tukaumi no yumi andu othe mama kuwene kana mabalonga me mali tenda mesi makali wa mundu no nekeiye kindu kenda katika budget aba ni fuake dam ina contract na international partners ito African Development Bank pai miradi yo ndo minene indicate budget ya Kenya hiyo kona wala budget ya Kenya yo kaendu kanini ikondo akitisiege iweta ne president Ruto atauka na bayu mongamia onakenda ai musumbe ni ayo ndani Ûlei na ni Ûlei wete imbeza onake nukwenda kwekala na ndo asu angidesa nundu nukunda makunde ma corruption alright ayo corruption mweminata kila kiyo yakeza ni corruption na corruption ikaumwa ndino Raila Odinga sia Kalonzo tocha ai mabwa cha Kalonzo tocha ito zindu tuika na Raila Odinga patingwa Raila Odinga thiban pateka Kalonzo wa mushoka ali rende munini byali tokina ngwa Ruto ke ukethe ndewe wondu wo unomba katwe yumesie tukala twe yumesie andu make ukia na kila kingi Mheshimiwa Kalonzo na wetie pama kwatirile makweta kumbania tusao tulamena tu nundu wetekela kanole omyaka yukite nuko no tongo yukivinduka na ndo ambao pinduka Mheshimiwa Kalonzo ataete akamba ukethe andimesiwe ilimesiwe na Kûthimana valley ukethe andimesiwe Kenya yonda ukethe waiki sumo onga maki sumo no tambuleka nuo ndo onga maki sumo ndwiziwe wende twaite osumbela waliko ilika ola ya uso ilika nuka bika kolondete haya yuko ndo uno mpaka nguli akamba kwa ndazo ndene feedback yenu lakini naona mpaka tuitikile
kana kandola me utongo ini ona mume ona experience ndabe okela makwete tukama tuliongote tukwengote tukasaidia withi ona geruto no tunenda ya akalea tunenda ya enda tutethia asante na hindi ni sasta kamondele by the way kunenda kusyoka bala be mwene ndi maundu ni maingi twisomina peka musema kana atumika muno ba witina muno ebindani tuogete sikokoni masandio machache mambo ni mingi na mapema ndio best kana atumika muno aya tuge bayu nisome motomani menyu twende na komina kwisela ile itatu kenda yomwe itano no kuona vakioni be madam wevawe to Elizabeth Kanyiva inya Clara aende na kwikia motomani masio muno menyu ala mwende na gutuma kwa ile itatu kenda yomwe itano ningona maende na kwisela ba TV ne wala mwende na kusia isi ngona motomani mo vitala bau weyosini wake Liz ni muvya muno aya naende kanuke kwa Facebook Motongo TV Motongo FM page yakwa ni Erastus Kithuku wa NZOMO aya kumutoa yasiai MAANZO wacha udanganyifu Kalonzo kuwa president yake Kalonzo ni leader wa tribe not a national leader usuni wa ni wake kumutoa nake mwendwa Frederick yasiai the Azimio team is talking different things when it comes to maandamano. What does it mean when the big men in Azimio don't attend the maandamanos The truth is that a president was elected in the last election and anything else is a story. Let Kalonzo poach for votes from the Raila team, but let him be careful cause watu wamemzoea kutokuwa na msimamo. Okay, usini wani wake Frederick mwendwa na ke Dominic Matthew ngula ACI pamoja ku Europe Barcelona. Ni muvya muno mutumishi Dominic ngula ende no to say engaleko isu sia Barcelona. Nicholas Mwasia ACI tabia honorable MAANZO kana vai modhenya honorable Raila Odinga ukaasya Kalonzo tosha. Ukweli ni kana 2027 waipa na Azimio maike the wame imwe Nicholas kuma mwingi Kitui County. Haya nondo wa masani misomete motomani mituki niendo semba imwe kwa imwe nginya YouTube Motongo TV Soko FM official. Richard Kioko MBATHA kethia MAANZO muno ni ilwele ni vake tuiruro lakini dani ni seneta wakwa numite vaya kithangathini kilungu MAANZO ende ya we motete wa democracy akamba mekala MAANZO ukamba tukasonga. Stella Mbithe ACI we MAANZO nukunena saa sionthe mukatethia akamba na chau na tena Raila awezi sema Kalonzo tosha, hiyo ni ndoto ya mchana. Saidieni wakamba, hakuna maji tena kuna njaa. Na akesema ni makaua kasia. By the way Erastus, Raila twamukunea kura ivinda ya sana yu ketha ti Kalonzo ta president bai kura tukamunenga. Haya usuni woni wake Simon na ke Daniel Siengo ningale kwa YouTube na ningwasa simu kanini ningwenda simu Daniel Siengo yase kethia Ruto no manya we aye kikamba kila nandiki babayu mheshimiwa ngaonengo na kundikisoma pole sana Daniel Siengo lakini muvya nondo wa kutuma otomani but mogi wa mbandike andikuelewa kabisa. Tuta writer MBATHA iti MAANZO edukezi otomani unesa ningwenda react after nami no soma. MAANZO mara mulishindwa juu Kalonzo hakuwa DP, mara mulishindwa juu Mount Kenya walikataa Raila, mara Ruto alikuwa opposition. Again unasema muliibiwa. Mbona unatu confuse? Muliibiwa ama mulishindwa? Haya ningo nenga mano songe otomani oso amosesi oso mbona Kibaki atethisi andu onze usiyeto wa Daniel Siengo niwe sabuka nesa yu ya mbona Kibaki alisaidia watu wote. Simon Makau honorable Mbaki Silikalî isu ya Ruto ve akamba aingi muno matwete mali isu Mbaki ukutuma atongo ima waipa ti lasima twikuthie Silikalî. Haya niende no mina motomani no sesimu nisoma otomani wake Richard Kioko nye
netambua manzo kabisa ni Richard yena soma utumani wakwe Richard muno tambwite muno Murasta Muzambia ya junior yasia mwana wetu Murasta Muzambia junior wajakoya. Okay, kethia manzo ni ngomba naende waweta Jakoya nalikana kila Kalonzo neni eyo yule wa kukwata mbau wa Jakoya maondo ni asu lakini kiendawa kiendawa maondo ni asu ni kwati alamu ziazi ara liziazi mimi muona hawa Jakoya kwata mike enda tuambia nayo hiyo aya ve mundu ivano shabiki witu wa Îkûmbî siasa kuma kale kwa Barcelona Cosmas Ndambuki manzo ni vata nake muno ni muhimu muno kisiasa ena Kalonzo na nde maandamano ni Tafia FM kana perception yakwa ni kana yeye ni mwate wa Azimio na keke ni caps perception yake maybe akazogengia akaze maybe deputy president used that kind of sentiment of saying kwanza ni wale walipiga UDA as tactics ya kumoni afuasi moka na nimevalue mbeange my humble opinion na ende muthia akasi ati ena magule maingi mundu Cosmas akasi ngulile manzo ati Raila mako support Kalonzo 2027 vakadhi ata kulia FM kana kuyanana na woni wake Raila akakwata mbau Kalonzo and if not so ukadhi ata tukakwambia bono masimoni nengezi mu itano mitugi teke mazai maendie kanini hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ni nena nao karibu Îkûmbî. Kuna na Alex mbongelela wase wako. Nena Alex ndeze kuma mwingi. Alex. Mutongoi manzo mwofa. Ligali itu dena wake ni kuondoka Nyando. Unawake kutoka Nyando. Ndizo mwa kutoka nikana kanda ni na kanda. Wapi kutoka kumemwene njiwoni. Asante. Aya, tozi onge. Kanini? Nengezi moya kele. Hello Mutongoi. Hello. Yes, nena nao. Wenena na kamunambo na yo amutuvie monondo wazasimo. Kamunambo nengezi mutizu yali ga yindo ete woni yusi dhambi. Kamunambo ndeba ka mutei. Ka mutei kitui. Na kwani enda ukumulekela siasa yu. Uka. Nuke jali. Yatu ndete yu. Hivi wae batwete ali kuunga matwizi oka. Nundu etinga wa musizia ndeitekela. Na yule tuunga matwizi oka. Mwezi ndo bedi. Kwa tutavie. Kula wani ekoka yae. Na yule tinga wanundu ndenda ekalata woni yu. Ayona ni akati okangalie kena kila mukita. Kenya kwanza. Na hizo waiva yu. Nizi kuiva abinzani ala akali. Na yuku mavauyu. Nizi tuisio katuose ba ya kima. Tuka kiosa nundu na boni mai. Na oba ya muandani. Namo tukoka tubune. Na wona Kalonzo ale akusumbeka. Pe mukambonge umela bandu na akasumbeka. Uzini woni wakwa. Umuleki wakwa. Asante. Ni muvya bono kuma kamutei uzu. Tozi. Hello Mutongoi. Hello. Ngo ERASTUS. Karibu vai Îkûmbî. Na tana kwa ngerezia manzo bau na tongo ya zange bau. Magere ke twande kwa njumula. Wenena na mutu wa mudia. Mudia karibu. Yu manzo no aloje neza tu yae. Kalonzo alia koza kwa kwenda running mate. Kana rega zinda ni wako 90. Yue kila kingi twetele ni cho babe itinga yu Kalonzo ko kwate we cho ni itinga ndoume
Tikagengwa takamba utezilikalini paikindu. Zilikalini. Na 2027 kalanzwa ngameweka tukabuza voti. We are very much ready. Ayo ngameta mundu meneke wekwa jaitinga. Waru genge jinda ya ini tu hivi. Okay. Na nembo kalonzo na mwini kibela again. Ndanenge MAANZO. MAANZO kwanza ni muhimu novyo. Go MAANZO ogite ya tsumbe. Hallelujah. Asante. Umaluga. Cross. Hello Mutongoi. Hello? Hello? Aya, nenge ongeka nini? Ni mazai maindi, mazai nenge kwa toi na mama mazai. Hello Mutongoi. Yes, karibu Îkûmbî. Ni mvea. Aha. Ni ngelezi MAANZO. Hello? Na ndikulia MCO kwa VONZA. Aha. Ni wa ngachagwa naona bagwenu ndo kwa mugule mwana kima manyila wa nenge mali yake atumia aeza uchoka. Mwana kwa lawe kalabu neve ndaye sio muwaiza kwa ng'ombe. Lakini owe kile nini wekia ni wa ng'ombe kwa pati. Kwa usindu mumeonena tell it osiwa in fact mundu la mweta president yari de kusija kulori na kwa no wali to tokoma ngele ya mutu mwazibu katika na mwenga ina mwadi muda automake na kila na mamwitu kiasia wenda zilikali ende neza na ndi kila kingiti hali ya uchumi yote ndugu na ndo MAANZO kwa nena ti wakati yu kila taje kukwata no akamba kukwata na ndo kuweka na tofauti nacho ni mubia. Asante. Thank you. Aya, nenge si mwingile. Niona kumbe mashambi kibena kwa matu kabisa. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ni nena nao. Uinena na Dr. Hola Kura, lawyer wa Kamba. Inye next kula kwa MAANZO. Karibu ndakitale. Yu nenda kutaja kendo kimwe. Weta. Nye ni mwati wa siasa muno. Na nenda wandu wa sisi ya oneka bano kene kampo sisi ya bala South Africa kwa mwana wetu wa Dr. Malema. Wataka kusisi ya mwana sisi ya ila ukukuna. Ni the same to the siasa ila si ukuna nila ila for now. Na kwa kendo kimo MAANZO wa wetia na Asia. Wende etikela kuekala ngombo. No dobulunge kenye ndako na agalutu haka mananizia hao. Only kitu kila ngwenda kuweta nika na bantu bala kwena opposition na opposition ni either strong niyo Iran ya government. Kitu kila ngwazia nika lonzo o yu katika ground ila nzeo tote udina to imu bubu wania tukunenge hii time na kalonzo atembe kula western anene na wazia munene kiolondo tukuwa kina babo wino meonena angausho whatsoever. Kenda wisa kwithia mwana witu ni wa pinyana ni wa na sound katika ulimwengu na wa siasa na kuma kutoka kwa luto tukoka mukuna 10 mil kila ila wende sitoke hiyo kianda Laila is not a man to underlate. Laila is not a man to underlate. Uone mundu munene tumu nenge imba yana tukuya kalonzo lumia abuna akuwa likabu yake yinene na MAANZO we mutongo nyeni ngotambua muno ndo nena sindu sio kweli na ndo ala mesi kusoba sindu kwa baba magara kusija kendo kila unena ni mama nya kila kiende kote ngeikone vya Ruto ati itawe everything Ruto tiwe everything sili kwenda kuza kindu hizi ona kiwizi hiyo katika ground ina na azimio wewe ni wewe ni tangu kindu kila unena mena wasia hizi people's power so we have power to overturn everything. You have power. Yani toto nyo siku Ruto akatuidu kesi akamanya yes. Hao watu hawa wanajua kile mimi ninapaswa kufanya. Sio kukaa hivi kama ndee hawa malenge. See the ground. Nazo the ground. Yakana na story nyingi si hapo. Wewe hapa mabaka na nini no sawa. Asante. We. Ni muvya muno. Kwanda ya osakabuka ditu. Ukunde. Wezelia mondo mesa sawa. Nene kwa kweli we sugu we shira wa mafans sugu. Sio wala ile. Uzu engale kone supyu. Otwa.
nenge simu ya muthia twenoge tukakome la twende tukoma. Hello Mutongo. Hello aneni wapiga simu nena bwana. Hello. Nena nao. Naongea na Kapilo. Ati naongea na nani? Ndacho kutoka huyo. Ruiro. Upande wa Ruiro, karibu sana. Huyo shabiki wetu wa Ruiro amepotea bwana. Network mbaya. Hello Mutongoi. Hello. Mambo. Poa sana, karibu. Unaongea na Emmanuel. Umelala, amka bwana. Unaongea na Emmanuel. Karibu. Ngambongelea MAANZO. Hello? Taketheka. Hello. All right. Ni waketheka. Ni Emmanuel kuma Embu. Bono ngenda kulia MAANZO. Ulie. Mundu witawa commander wa Defense Forces. CDF. CDF elea ya kile jombunge. Nenda mukulia no widewe. Mundu ta kiboj kana kiboj for example. Urono dhuru kwa na president ukedi anutono kwa kius president na mundu kwa mate mende. What? Hello. Kwa kaneza kwa dhambala la neza kana MAANZO no mukoni. Nendo ngule MAANZO Kwa mituki. Kana mundu ta CDF iko kwa Defense Forces. Kana pe mundu tono kwita ate kukwata na president no kwita no kwenda kwa accuse president na mundu mabuku alo wakika katika serikali. Kana na mweyo. Wa accuse president. No wakwelewa. Asante nozongewa makeje mono Ruiro sawa. Matavye kuo nde athonu wa makwata ze Mutongo. Embu. Ni Embu je. Embu. Ni Embu alafu ugimwe ni mandhamu no ndizinga mone yakuni mona o TV ne. Ngeza ukana Embu. Twi manda. Sawa. Kanekela. Asante. Sawa mine na twegezeben. Nenda asante muno by the way akuni masimu alama atuma message mwe aingi muno ndiye ni nina nondo mutuma nine maingi ngona omwende na kutuma goko andaya ketha ndina somo wako na kuno uyongosi no wene ni maingi kwa asante sana negwa thank you nondo akutha mwende na twati ya twisa 6 na ndateke 18 tuwezo vya saa mwanza baada yote webicha vitu ikomina Mheshimiwa MAANZO tema kuli wako wakauta na nienda tumie ndatike mwana nusu si hathi muno umasonge kwame tuge ambie kana mbetse na mutumia sio akule yu munene wa majeshi munene wake ni president na munene wa majeshi akayamana na president kana makalea kuatiania pamani ya majeshi ni masumbe kandesu pamani ya sumbe ngowaswa ni majeshi na kukundu yulo ande majeshi mosete osumbe kwa dikwe kwatia Kenya navigate bau lakini munene wa majeshi akaenda kwasia ni wabindwa serikali ni kubindwa lakini with ya namba kako kwenda majeshi alame meloyo kwa mzumbe kwa paili kama tatizo no ulikana munene wa majeshi mzumbe wa Zimbabwe mayamba kwa zumbe na MAITû mumyana maizo kama itunge yanende no ulikana Mugambe ayuba kibela na majeshi bombezi yoi maime ya Mugambe yuni si afika saasi ya kudanga ni usumbi pano bange nenda kwa sande ya Kenya ni ngathime muno na kila kinekikia cha musumbi Ruto kwamba kusumbika nikita na umaanisia maundu maingi binda yokete na be mhatha ni umwe katika tabania meko wa isi kana akasumbika lakini akaenda na binda yomo muno na akasumbika binda rimwe chacha ndo mutumia wasia Raila ende ya kuungama na hito twaungama yuni
alika ku kweruto na mwandu makimane makakuruka takondo wau te bamba na muno ndiko na taileta kupango na kirana ize mheshimiwa Kalonzo ukwika no wende na kuea andu wangi ukethia no wende na kuea ndithia yake na tusau twinge na mukambe na tusau na kamba maine ikia matumbe momo nda chondo ni kimwe kwa unu tuna mawaziri mekala katika cabinet batike tujaileta kwa ukamba na kama ndimo manasubikizia president Ruto kula ilo no kia kusinda nasio inaumi okamba keka itina hivyo nasumbeka kwa ndo upe na right ya kuthukuma mukamba pai kindu ima mukamba lakini na hapo ndo weka kwa pinzani niko kuna tumia Ruto asumbeka keka Ruto atatete president Uhuru Kenyatta ndo anaba lokile kula hii kwa hiyo pinzani kwa ndo wakamu keka kipake ndayo pinzani miaka hizo ingebeta pesa usumbeka ila Uhuru wokia na moi ni mavalukile na kipake asumbeka kondo ule nda mukamba elewe kana upinzani nikuwa sukuma au uzumbe ukathukuma no upinzani nikuwa tuma mundu yaka kwa u akatwambe uthio kangana na ila Odinga na banda tupika bandu ni wene ni wisi ethana tu support abanga tu support yinge uwo wone kana tulika mu support yinge ngino makatwetele topike baupe ke yao keu akenda tu ingekia ibindani yake lato na ukuli akamba ba support mheshimiwa Kalonzo kilo ende sienda kuthio ka Kenya kumba nyando na nini sine sakize la kale ya maudhu kumando tu nza ino ande maundu mande ama vyubeta masitoli no bongo ziande yako ndo singi vyeto uzingi hivi nda miaka ele bayimundo kwenda atenda kwenda kwa president Ruto nde na nende momo ene vinda makamo keuka kwacha kwa una ke namba udhu kumando oto imwenu cha timu vya muno seneta na ne kwatia isino nisho seta ndito zia kusia muthia tiwo anawe kindu kengu kwa ke kuthongota kabisa no ne kulia to mukambe na womisyo na ima na kana to ina mutongo yunge unamba kwewa kabika bala mukambo eta mheshimiwa Kalonzo amushoka kabika kondo twenda tuna womisyo na twenda no izionde tuina thina na lo Silikalî maende kwamba ya mukamba kila mahali takweta asante aya wasio keja MAKUENI ndo makedia muno ngaleko nisu aya bwana FM newa wakule makulio pem usumo zeze usu Barcelona no wole pole ya mheshimiwa Kalonzo na ni siwe na mama kule asu konde neje kitu mtu yambe yake lungu na yese yiwa a wise man wanalongi wanga ama truthful man okay tu mina komina asante undwambe pem ni kwatie mwithukise kana musia wandu me SMS yangulia alama ndiko tu weta ma tionde alama cia mambeta mwe twache me mathayo mwonza kwambia muswa meongole nemwe meongole na ile meongole na ile tu methitwe ona makacia twauma cia ndaimoni na sito yako indi makewa inywe endai ona ndi mwezi mandi kwa sume bo mwonza meongole nemwe meongole na ile meongole na ile tu na ona beonge wakulia twaweto ima masila wakati usino neni wa ndabiti sabule wa meongole twa mwonza muswa meongole tu na mwati waitu wa Barcelona undwa mbene ndo mutungi amubea na pe ongina ati wa ni kwate Brussels Belgium ni kwa Belgium ndio leo ndizi ya pina ngime Qatar pina ulawa Germany America twende neza ona be kai ya kwetu wa UK ita wa mulwa na inayo no monde for now the ba Kenya na ambia yone atwikie yekumbe yue muzia isio suwa itu wa ni Barcelona ni Barcelona no siombe akamana kanda ku Kenya kuyati yenge mati mwesu ita wa Barcelona na eo ko unu wakilishi te hati mati mwesu na monango ninzia asha lakini nyeni monane wa Real Madrid na no sio ngamotabia kana na aki ya kwethwa atonda ku evaluate akona ndona kwethwa ngezi ili ata no sio na nyeni ne ba ni ile kibela niki ni ile ta analyst lakini ni opinion ile yakwa ta FM na nundu sio still ni wakulia kindu japata muno yo ningo na kana mundu lo kwitwe tinga ka cia Kalonzo tosha ni dio balapano
mutabania wambe kenda kana paketha be binda muno na alea kwasia Kalonzo tosha pakekwata nendo gutebia pe musia icio mwaba ayaka muti na tozi yake tindhuku ndurewa mulikite tozi yake tindhuku na no sio o unyenetha na asia na woni wakwa ati yu we mheshimiwa etinga ayema kwasia Kalonzo tosha nundu paketha bena binda muno ona ni ndo gutebia ona timu bakaka asia Kalonzo tosha ona getha ni batonde kanda ile kwasia aile kuunga meweka na ke mheshimiwa Kalonzo nake ayunga meweka na kila mundu isie meweka kuwe whether kaje Kalonzo tosha kanda kaje Kalonzo tosha Kalonzo mheshimiwa Kalonzo eitho katika ballot box lakini kwe binda zi ngwata ni ozikale ni utabia nesa usumbi ula wibo ubodete ugeleti moko meli serikali hizi bodi no azimio zianike na ni wewe azimio ethwa nimekwenda withie ni maendea na utetea andu alamo mekale mengwata ni na yibo unebo mheshimiwa Kalonzo aile kwikala eongale kwezu thi Raila ona si o maundu amekwika makweto kwika o kwanze makanengi ndukone otamate o mumilia uga mutongo ikilebi na wenda ogethia ethani ni unena nyewi katika mitambo ya ile siawe na ile ithuki yawe nandu niwe kainena na niwone kainena kwa mheshimiwa Kalonzo akweti onduzu kweti timu thugu na mheshimiwa Seneta MAANZO asia mukamba etha na wikwati undu wambe nuzi oteketekela ati chama kila kina muzumbi ula uzumbikite nthino yu uwoni we chama mukamba na kondu au mukamba ewoni we baza na notona kuona na notona produce muzumbi kwa tina we kwajo teyaje kana mukamba tibi kuliko zumbi na indi mweso juma lukayu yaje kana ati maitu asiaje maitu education atwe na mobea ndo akwetha matu education saata yuti ngayende na omekanesa ane kwati tiyuma lwa kala mundu ona musakano wikito ke kaponi chake ngaya bingwo mo the nongi ndo komane aba tiende ona obala mesa kwa yitu ko ngaya mwekenesa na mwetho akiweyo keseo ni mobea aberinda nolo ni na ngeri cia junior saulo mukethi wa muno ni mheshimiwa former deputy governor wa Mazabu mheshimiwa Maleti na kwa kwanza umwene tu mumizi ukumbini iko wapi yeye sisi tumesalimika na mikono miwili no ngoga abe no ngoga ikumbini kone ambe ni mufikishengethi muno etwoza ngeri yake na kanini no ngeri zwe Maleti mheshimiwa tumine tumube ERASTUS nyaki ndo kila ndo na utabia kamba nikimwe ndo isi ubo wakura na na yuto nena kila tekwenda ni tetokom ona ene ma Kenya oyi kila mekwenda ne we kila ndo no tabia ndo maito ni tuole pinono te otwa katika maandamano te uko ne dia maundu wangi neka naweze kwethia ithe no tutetheke na ntabia ndo maito moibet pe ando mama ni kibela ki na mama ni oseo wa kibela ki kita cho sumbi ando ama ba ki mane okuwa maweto ni mheshimiwa senator ando aya ni mama mie moyo wa kibela ki na bata wa kibela ki ni mo na nicho kitumio kuona mo ila mo ki mazia methia siasa ino ni sia thiondo mata munge Raila na ando mala manati Raila mata na bangi pea kanini kega Sabina Chege andu asumo ndena alama na sindete na kura ya Jubilee matwe ka mbunge nange nominatewa andu asumo ndema sio gie Silikalî oyu azizi Raila tembea na wa Jubilee wethi atiwe na mundu weta wa Uhuru akinata na mundu weta wa Jeremiah Kioni andu eli kima mbai itu ya kamba oyu ni yene na sapio pai Silikalî yali kakipelane ikatunenge position ila tena sio tena CS paya Penina Malonza kuma Kitui South Monica Juma paya
Wingate North Central baatwe na omagaba na mutwa wathi ba MAKUENI with the na PS teri baika na tuna VS yungeta Veronica baaki tuitwe na PS mweke okay na angi makukolika katika position sino cia CS ba Silikalî ali likana mukamba teno kumela twakwatie uyapi na tuyopu angi ni molika inge na ingi okay kila ngukulia ndo maitu ni tieko kengwa kana ai president ni umwe state house ni maandamano isu ni ndoto kelele na kuno mwingi lakini weke ndo kimwangu enda kumuta beje ba na ngitabi yetu kesi maandamano anaona makunwa kuma Kisumu suoma madina mao mpaka Mombasa ade otumeangali yumegie kwa moko na maandamano alatara mawete mbu maika umya President William Ruto kibelani na maandamano kauka ile tolika mwe nanyi ndi mala wanga FM wene kumala yene tabia kamba ku support Silikalî tiko bodia Kalonzo amusyoka ithe tuyo na Kalonzo amusyoka ni mutongo iwambai ya kamba tuimubuthetie kila tete kwenda kabisa ni kumumeti na twene ba yambe twendete imani tuimonenge ndai ya atuone mbi na yuto yoka tuwekala nde ba tuyache yue kine kinandi ondo kinandie tibange wiki oketa juju oketa jabika nikiendi ondo kiendie tibange kila next nete kuume atambai na kwena thina mwingi kwa tulike Silikalî ni akamba tikwate President Ruto kwoko tuaneneza asante na kwanza ina aba umama sakwa twage kumbe oine nani mwene mazinga wayizenda koma na ambete mozumbe ni waambie kutambia tongwe bazi niyo umweni Peter Kennedy ona ni wewa umunde wajakoya ayatia ni muoke ni kenda au mwana itinga be munanda webandu wakwenda kuwa azimio ona rebo manzo ni wese kunya mapepo ma siasa ndugu ona rebo chalo mumo ni mubea nondo kwambia na itu nakomina na itu naende wamulia kaiba yatawa kalwetas MBATHA kana motesia wangai ambe MBATHA AERASTUS kedia tongo ya sumo no naende webikia niendea MC ya wako Momboni North kukosi wa metoki etawa ngidi wa nikapo naende pole sana mheshimiwa nondo wa otumania sunaende yu twebine timo bya nondo wakoka twebine sungi ndani kwa yoba mwana ungi wa pimuka ayu nienda